kusula retego na chokonkron so akase enunti me madwin se mehwehwe me dofo ba me a me fimpade nenka me ne no go prayer enso mpanyimfo no akase aware ne ko aware pa senti ne efe na aware no senti ne efe na aware ya Akoma masemo yentimi muya ama brabo ya me basa ama me ni sota me o brafo ba me na me yenyo Akoma FM 87.9 Oya gudini ba anasi perima opanyini anasi abufra obi a wanya kunhia wo mumpe anasi achikase mu hawo no kawakoma to yem for it to give a scientific herbal clinic na hon ye be show very colorful ama ho nyina afiwo so yewo adokita fo wo kwadre wo sre nsa ene nan enkasa ya emu abuo achikase ye ne mumpe kaye nyina ho hawo yesan so treat nipadua emadidie ho akwankyere amiemi amete massage bidie ye betene tedi amawo si ye twa nipadua mu mfoni ene mogya mu hwehwemu biara no so wo honam akrai won ye na hia oma ye hunu ne ye hu ade kodie nti a ode na bufuo akwakosoa akrai soi enso yegusu a ye frɛ no enti ye rei enkwanta ye nimo enti bomodia ne fa na ni ye ni nkomo na ma ye nkyiremu ye nkwa ahoma ne so yegusu a frɛ no wonya mfa enti so ofa ye de betum se adum so a mon fantumu ni ye hunu sa ye frɛ no wadum ne phone no ye hunu sa wadum ne phone no Akoma FM na kwaye sa ya frɛ no 87.9 enti yeguso a ye frɛ no no ye ntoa so ebre ban na ukoya ukohwehwe ukohwe papa na ukoto wo step mother. The number you have dialed does not exist. The number you have dialed does not exist. Ne number no a yene ne di nkomo ekro no usa wa foforo ho. Ne number no a yene ne di nkomo ekro se ye chip na frimu o. Enti se yesi exist mon san try foforo bie ma me hwe biem. Ne ye san hwe. Wa yi chip na frim. Na ko wa yi chip no wa yi yanko. Number exist. Utie Akoma FM. Wakate no safra biem. Akoma FM. Safra biem wakate no. Yes safra. Meja kwante. Yanka asem bia o. Oba na asem na waka no eyiye de dodo. Eyiye de dodo eno ntimira bomodiya nefa. Ma yenkyiremu. Okay, seko. Utie Akoma FM. Wasa dropping no. Ma. Opanyi kodwo nkwanta. Ayi tete dwumbi wasi adeda nkwanta me hyabrenye. Me hyabrenye odano mami o kodwo yi. Hwe kodwo nkwanta oyoyi. Wonye very careful opanyi no. Sika wo bia wonye sika ne ba ye hwe wa wo mfe. Opanyi tie wate yenka wo. Wate? Sam ya frɛ na ka kyerɛ no. On say ye frɛ adum frɛ no exist. Afɛ de frɛ ekɔ wakate no. Hwɛ mpanyimfo se sebi ba fai so oyi oni. No onim sɛ ne to. Onim sɛ ne to no wo sɛ no. Aponje so wo sɛ ni wuradan. Nanso onim sɛ ne be de enu okuguo. Ene de wo ho de ho. Wo betimi akɔ aba. Wo dachi. Enti opanyi yesra wo hama de mi de ntama me ba mu ne sɛ o ma ne nyansa. Ne yete ya no sebi ye ya no nye. Ebro wo ya no. Ya no nye. Mi konde minim sɛ ma no nye. Na mo sɛ ye de nyanyuru ye so. Na mom so wo se wo mfa ye kɔ aba. Ne wo beti ne kakankan ne. Ebi be kɔ ne video. Ne kaka nka. Kodwo nkwanta beti ne kaka nka. Ne kaka nka. Woni wo so wa bin a otimi gina court so be ma 1 cedi na court to na ete na se a. That's one dey one shaba. Ene papa me ne ka say I will meet you with 11 lawyers. Ene oni mi jeje na ene ye ni be siedi. Ama ne lawyers do do wo de aba. Efi se akra no one point of the buy o. One point. Onye na je se behwe no. Onye na je se behwe no. Wo university. E dey no oje afru ho. Ye nyina be gu so. Ma,
opanyini so wamfa ene obeti bi se Pastor Julius wa ewurade na na kwani a mesi be hwe bia bone ne mo no awatene kakanka owia no abefre hema wo ya wo so wamfre no ana wamfa no wuri be se enche eja be kwani bi mo no aberinge ade ente na manfo ringe ba wa wo ba wo ba wi university wunni mo no wunni ni sika hu na no hu papa yesi wo ba ka so bonachi no ye bonachi no eyi no na wo friend o wunni mponi a wadi entumba so befa opanyi kodwo nkwanta opanyi kodwo okuro be so akodwo nkwanta okuro be so ya kan sempo empasa so achiase mpasa so achiase kodwo nkwanta mpasa so achiase oya SDA eda mimi nda kwanhwani eda mimi nda kwanhwani wada soko mimi nda kwanhwani eda ani akwanhwafo akwanhwafo ani mo nya hwakwai ani mo nya hwakwai no kodwo nkwanta ani wo nya hwakwai yemre ni yemre emegu eziefo ni mu ase kodwo nkwanta hwenu emegu akwanhwafo ni mu ase na nya sa na eziefo so ba te ezia eda ubeli university a wo so be man 1 cd day na wa anya ofe nti opanyini fa na nya me nya botre bia onfa wa we tutuja gum nya mo yimadi se de tie na no wa mfa dia ne ye kwa ba obetere kakanka ye ne abre we wo wie prempe so wie prempe anya prempe fo mako yes wo mo prempe fo de wo mo Ghana yo mo dia ya djuma bia Ghana yo mo dia ebi hye ho na ye na kra won kan ye nko ka che ne ntu na nka na kofo former president we no na prempe for the ajimudi eyi kura kobi beluchi kura ni tinu otutu ozo oni kapre beluchi kura kobi edu we yewia prempe for adawroma wa mo be fa na ma adwuma sesi a prempe de o constitution bia mu a prempe for ye no emema ma prempe for ye no ye be mu na adwuma me ye free mu prempe ba me ye free mu ayi bai no say beluchi bai obi say ya jenu akro bia ni wo prempe me nkwa na me ko prempe beluchi bai no say wo house say jibeg me ba jibeg for jibeg me ho na me ho no me ho ni jibeg ho na me ko na say we no we me junior we me junior me we scratch na me papa kokra obi a me ko fi jedu mo pa me de makwai ayo mu kokumi ana mu kokumi ana ala mu bazam kumi me jibeg for ya jibeg for ya peju producer mo ma men ka mo nko mo ni mo ngoma o wi abebo condemn yiro ho wa betra se abebo ni schoolmates ni the classmates for di me mate for nyina mabebo ni nyina wa ye terms a ebom ayeto ye jama ye hye mama nchire no prempe for prempe na o belu chu ko prempe prempe ni be ti say prempe ni bia medumo my for ye won fe papa medumo no enti ye hwe ebra wo ko step mother ho ade na si ye bio mama chese me papa no me dona to the extent say ne year no me fa ne say mama wo papa me dono me don papa enti ebra me koye no na say me mama na hwie fufuo me ma adwen say mba be wo fufuo no ti me say mba be wo fufuo na menua ba ko yese wo rechi de oya ya na ya wo wati ko say bra ba jiska o do ma tena say bi ama me som da na oya say yes bra ba jiska and am say Adentina Deborah o kasasa Adentina Deborah o kasasa na dad ye say ye nyina ye de nti say o wa ha say na say fem akoma mu sam dwumadi bre na aso sama course metra se na mene mabadwafo ye de ebram ye pensen ensemu na ensem ahodo ya ehinta akoma mu no ye yipue adie na onso wuti bie eye futusam edema wankasa hunu sadi ato wo bi ne ya oka no ochina ebi nso ebetumi ato na emom no anopai de me pesa me ka kire wo nyina ene se ye nipa obia wona fom so enipa de ye nyina wontumi nyepe obia wona nenso yesre yensusu glorify bone ase ye so bone so ye glorify bone esa enipa bi utimi se enipa bi wo asorim enipa bi wo mantamo enipa bi wo adwuma bi mu ade a enipa mo FM 87.9
enso sabaya ye betumi eyi natan ye mu natan ye beyi natan aka chen say oh asomasi ade a wo ye 1 2 3 yi de enye nya wodi ye asomasi anase nipa binum yi de enye da bi ye nka ye pe favor enim ewo nipa na nemu nti na ye soso no so na ne bone no ye glorify no the more wo glorify nipa no wabra wo ye bone no kan hunu say wan hwe ya na wo manipa na koso atena de wo ye nim because obi o ye papa ne glorify no ti so ye bone na glorify no o feel say de wo ye ne eye ti ne ye soso ne so no obekoso aye na mum ye mani hunu say ade a wo ye yi de enya wo nipa kro no obejai misrawo sa wo glorify bone a nyame bu atani obebu nipa kro na tani obebu won so a wo glorify ne bone no ma ne course ye no obebu won so aten yenyi aten ma ye mu aten Akoma FM 87.9 eye bone wo ye den ye bone na papa ye be glorify bone sa ni ye krokro no enipa kro no mo krokro na abesa firi ho aba enipa de ye ni se de wo ye de anyi o na nso so sa na ope wasi anye gene so nti sa na ye no hwe yodum de mo ye na wokoso a na wo ye bone no ye jijo so na wo ye ti misrawo wa be unu se nipa na de na wo ye no ye bone na wo glorify no wo say nipa ne so na anye we de omu ade ni yeso so ne so no de onso so me so bi omu ade ayasam stop glorifying sin. Aya Akoma na channel so ma me sa Akoma mu nsam dwumade ye na ewutie no eye Facebook live Akoma 87.9 and afei ukọ ye YouTube so eye live Akoma 879 afei ubahwe bi ewo multi TV ne so a na ye Osei Krom TV afei Kings TV na afei Onua TV ye dwumade yi ubahwe ne live ewo ho na ye Facebook page no mesro enu ana ye wo mo hye ye ne sa enu ana tra mesro ye nkoso ana ye hye I appreciate many sododo na ye nkoso a help a sister for a sister to grow inti ene ye ma share no and also so what's me check credit no a mesan ya che na share no adoso inti ye nkoso na ye share Facebook Akoma 87.9 and YouTube Akoma 879 FM one more share yen awia yi wonom doso bo wo fie wa safo zongo information center and carrier gas filling station Kranza sanso and a Harimat supermarket and also a wakokoben asafo bo FM at the information center Kotria Fetia Big Love Radio was Spain Sanso Enna Big J taxi driver Petchi number 2 Reverend Makoni one also Ebia Tomato and sorry that one yema ewa uko chede no champion filling station or tag junction angumasi taxi drivers mashani agawuli pakoso taxi drivers tag junction baby any kredua nim and ye wanyina womo ebie ede atumo ICBC International Central Bible Church Prophet Elisha Abu and Nasafoma sorry many na woman nyina so egusu awia won mo hwe na wo share atomic digital satellite at the junction for junction wa won so ebie at the atom in God we trust charity foundation Church of Pentecost amu UK and nan so ye da se adoye amudi si ye so na mo ye de ma ye nua Kate san so na mo a mo ye nua Melissa Ntrema adoye no nyame onhyira wo bibia won free wo soro no onhyira wo bibia covid ba ye Akoma FM Sikano aye de aye se no munwi wo twe a ne wanu ase apronsuo na nso so ye de ba ye enya de a mo ma ye nim guase nyame on shira mo nyina God on bless mo eye eku special rice fried rice tag junction efie fufuo wo pechi number 2 menim se mama de onim fie fufuo efie fufuo pechi number 2 o ma bia tumi de mu eden pa na abre bia no de wo hye matade fefefe dwoda de go si fiada ma me betra sie mi ntimi fa kwatere kwasho ge betra eso bia bedwa Joseph Fashion Josephine owo bom so
oni meet me there sports no e na edi enhwene mu ono na pa me style nyina e de ma me police ni ba Gloria was yakoso style in the metwetwe egu we metwegu as glo ya be pempam ni nyina Josie Adavoromenti obepa mama Fred Josephine I was 0243 433 465 0243 433 465 Joseph Fashion Bajo dio pebia no wabepam ni yopo e de amount Oliver Serial Miss ewia waso yasne for 2000 Bushop and Stationery aso yasne amuzo yaba clinic aso yasne Time Herbal Center waso yasne na 21st Hour Clinic wano so aso yasne we ene aboafo pi ene wie waso yasne akomamu nsam dwumade so a yede akomamu nsam ebra wo yemra na yenua bema bi amatwetwe nkomo Ebeneza Opoku okay Ebeneza Opoku namba bi asam no akoduru no onua se nano ache ekrade ache wenya bi antie ba bi asam no akoduru no ano aden nsam wom ema bi di bone aden yane Ebeneza entwetwe nkomo be me na madam ene dia sema ka tro dada mesi ene ese aduru sei ya me yawe pa wo yawe ba bi asam no akoduru no ano aden eti eben madam besesema edudie ma je adwa na madedemu na sema nwotwe ese media ma ka wansam no de oba no de ayo ye wi a ye ma me bekasa ye ho bia na de ato na me sensi so biem yo ye tia ne se o de nyinsan beto manim ye nim no ye friend akos o de nyinsan e beto manim ema me maame eje maame o habi akonya no de tina mu se ya na de me popes me de me pese o ye mamini me baje wutiri mu din se ya na wo kasa gumu se ni braso sa so no baje mo te o de nyinsan beto manim ema na me kwa me akwantum ema maame mo frɛ me ema me ka se amonye na no kre na menene wo hwa be 4 months time Akoma FM 87.9 me hu so me frɛ na me hu so what came na me so are wo ko hin na wa yedin na me so bisan se wo hin na so wo misrɛ wo wo de metike wo de misi forma me frɛ me pa kyɛw na me so okay wo de mate o wa sema no to kodu no frɛ me o frɛ me na o chechire ma na me so are wo ko hin na one pa wo ko ba bia ma me frɛ me e ka kyem so wa soma wo na de na man tehwe na o si de tie ne se o kan se mbia kyerɛ me na asɛm na o be ka kyerɛ me no e ma me ni njae na me fa ne bɔ ne nkyɛ no na de tie ne se one be ma ofuru bia kwa akoda e wa bra nyinsan no e wo ho no onyem no no one be ma foforo akoda asa akoda mu san se ofuru hin no se o akra nam se akra one hwan no se no ne net dada ne ntokwa esi o muntem no be ujai ba me ho no nam se ne me de minim ho hwe because ene na me no tinyina one ne wo ho because de minim ne se me hu ache na de na be kasa afi na one ne nya ntokwa o ja ba me ho na pa me che o mi fan che no na o ya nwani na onye sa wo be wo a ada so be hwera kura na se obe friends ono be wu na se akra no e betena se na akra no betena se na ono be wu nam se ayo na ono bi sam se de na onyam nam se wo hwe untimi ma mesika ma ne nso no bibie ni wa de ma bi ase a e be so mani ente na wo de ka kire o ma me ente se ma no ma me nso frɛ me se se de me ba na koye ni me pa o chewa abrantie fa che me nam se me fan chewo se be pa o chewo die se minim die wako die me bana ko eni no wodi suni ade na so kene mo maame amane 87.9 no frem maame e bo na mane yo e no frem bo e no frem maame e bo na maame aba ni ti aso feel oh David mama wa ha ni ti o feel and easy mbacho David we okay me okay pa ana on frem maame bo na mane na maame si e be ne misro se de oba ya ko yeni fa cha no wate na me say ade obeke bia ma no na me say ana o say misrew me yo ba ni bi o de mi ntie ni na me say da bi enya de a meti
Di maame bɔ me o say okay me na nim me koma ware nti o ntimi enforce me nti okay dia me bia na okra wate ase nti hono de enukun de manfi ne biem ema o ma de boy ne number ema me frɛ boy ne frɛ wan fa me kra papa ne be me tirim because na me de na mpese busa ne say na akoso na wo so nyizen say na tie na me pitie na no asɛm boko na me so metie na dwen so ka kyem say bia nyizen no o so de abre na nka mahu na nka matwe me ho ba me frɛ na wa amfa na me se na ba na me de ma frɛ no wa amfa enti me de nya de a metime bi enti owo ye no peche na ofrɛ me na me se de asɛm na o se ma wo na me se wa wo ntimi nya ode na o se me srew na hwa akra no wate na nyinsan no me hwa akra no na nyinsan no eye me dia senke ye obi dia enko wo ye enko nsan frɛ me no ntimi mfa ne na no o ntimi mfa obi moja enko mo obi asɛm akra we be ka no emo achew pa ani sun osu na ma frɛ ma mbɔ na mane 87.9 na ko afrɛ ma mbɔ mane se wawo na se ni sense na ma me se oh ene mesrew ebinde oba onyim no onim ne kunu ndi se why mistake we nyina na se wakɔhwɛ ne ho na se watimi awode a ɔhwɛ ne ho ama na awode a mesrew so akora no ne fa ne bɔ ne kyɛ no untimi kura na enwa no kura na hwɛ akora no akora de ma me kura na metwetwe me ho ntimi gyina phone so ni na ma me se asɛm na me ka no untia na untia me da nipa de me akɔ akofa na behwɛ no wa na me ka ai me kwa ko fana behwe no na me de bepe nipa na me see yo de waka amate nti ma me kan ye no my ntie ne wa nti date na menim se no odanyam no me behwe na ene ne ye pepepe okay na ne na man se no eyi no e mache ana me sha se send niska Akoma FM 87.9 sika de ma send bi pa because yes because after 4 months na me jaye no mimi hu say okay wa antohwe enti o ma hwe na mana wode a ene meto aso nti every week kura no me send a me nhye say dini say every week kura man send kura no 70 cities 3 times me send no a week because of me say on tohwe mistake okoye enti me yimani fe me yimani man no on tohwe enti sika me de mana me nwene ho enti menene wo hwa na no tanya ko pa ewon phone so menene wo dem a o tanya ko sabra na no wa wawie no ana se wa wawie no wa we se na oba me ho aha enti no tanya ko pa enti ko kitchen na mi yi sa number no store ndi bia me hu ana me check in na akra no nipa ndi akra na ni DP obi de oba no ayi ni DP ndi akozo no free ibae kitchen ba na mi say na hwani because ma check in hwane break na Abraham no say boy na menyem no ne mba be dai na mi say e wo kwan be so o ma na say me na akra e wo kwan be so hona obeka ni nyina ese o sreme na ebra okoko owoye no onyem no ebra onyem no o ma me friend se de oba be ye no o ma me friend boy ne se de oba be ye no boy ne hwa akora ne biem nti se be ne dey e mo no ka kire ma me ne se on de obehwe ne ba obehwe akora na ma na wo okay na on de o ya we se be ma no akora ne de nya ne dia 87.9 na owa na me ma be je ma me ba na on wa wale ge no asema ma me ne se ne ka kire no ma me se wa ne ka kire no be ma akozu ne ka sa kire me se sa na o ma me frɛ boy ne ka kire o ma me tama wonyem ye no a wo ka kire wo na ma wo bufu na wo jai ne me jai ne hwɛ no boy ne hwɛ no yes na me se e kwan be so no wo se o ma me frɛ boy no ese o de obeye ko akora no be ma no hwɛ akora ne bi mu nti be ne dey kogugu so no woni ne koda ye no be ma na one ne nyem no ate
enti ne bu ofo nti won hwa akora ni sa ko ye ni nti be ma ne hwa akora ni biem sa ti sa na course ne so o ma me ka kire boy no na boy no so ka kire o so o ma me ka kire boy ne se boy no ka kire o ma me se o de wate na o de me hwa akora no because de minya ne ntie se na o de ne ti dadaada me o de me hwa akora na me na me ne ntina me pe no Akoma FM na me pe no tu de me hwe akora no ama na wo na be ma na beje ne ba okay no ne oba na ware sa yeah to hwe akos ya ba akos din to hwe akos ama na wo na wo hwia na wo wa beje wo ba no ono aware akos na ware ya tiase no yenkoi nti me na me se minim ho hwe minim se me de fine wakoye mistake na waba na maji akwa na mhwe na me ne wote me ne nda sori ye bibia se de minim no nti menya your friend say boy ne number no me friend no I say boy my friend me man voice message because na me penika sakurati me man voice message say akos many akos nete e de na wonim fa akos on kan de wonim kire me o hwe ba wan reply me de me hu an say akra ndi pe na o ye no o de ato wo ye free ho wan friend me na I wanna me ko free sister abana no if on ko an ka hwan kire me wanna me ko free sister abana ni sister na won kran no na me friend achia no nti me friend achia no wo say akos wale ye mate na me say what mate wo kwan bezo me nte hwe na wo say akos wale a hyekawa na me say asem be na wo kan za ashekawa na me say sense on nti o sha se kan sa asem kwa me sha se record o kan sa asem kwa me sha se record na wo say akos aware ashekawa nti eye me na me gina me sa nti wa na me sa fra akos back say akos say ni na wo sister na wa akra no aka kire me na say na tie mo se ebi ni mpacho no kure ma ware akos na sister ne frɛ wo frɛ me ono akos no maame sister na frɛ me no ona ye panyi na akos maame edi ono na chi ono maame chi nti ona ye panyi no na me frɛ no na wo kire say say na akos no why ware na me say sa nti me frɛ akos no say na wo sister wa kra no afrɛ me aka kire me no say no kure ebeni maware na meka enyize ebeni maware na mempewa enenka nyinsa nso ye boy ne dia enka enya de se me sa ba wonchen hwese maware ahyekawa o enso ma ba wonchen na me se ntimi nya ne dai ese menya ne dai e ho de me yam hye me pa maware ahyekawa na ntimi srew pa what as a broken heart say broken heart you say broken bones asem de me yamum me ga say me da me timi da serious Debbie ka wada ni wasa ba be turn from me so ka me ya me ga say me nim kasa na waya makasa by force ye wo for ye wo pictures asem no just mama wa na dru time mama e bia asem na dia wonu de broken heart ya chi nti na akoso no kura no so enye se wajojo enye se minim no dadaada minim dadaada be 4 years ni even akra okra wo sisi na wo se wo akra me mitimi ko ho me ko ho ba ono ba me nchem so me ko ho bete ho no just was o ne maame mo panyi mo nchen nti me ko han hotel na me na ene me di 3 days 3 days na masaba ono so timi ba me ho ebe di na bebre o maame nim me nti the way we see be from catch him say and I'm sa friend back say say afia delete akora na efiri udipi wona am say e kwan akosu na say asem no afia da asem no me hu akire na e pejaba no me nyimfiri me dipi wo ba no wo ba no me ba no wo ba no free udipi dipi wona nya me ba anya wo ba and me am say o kwan be so o dem yem se me pa anya wo ba me pa chopa yini free udipi am say asem a kan de menti ase na wo betimi aka na trasa wo se yan me de maka anya wo ba asem o ka kire me nam say
enti tama na me send this car me bisa bisa tama me send this car su ma me so no ma me yawe o se an o yawe o yawe na me say oh o yawe ena me friend say o sa kika we e dia kire me no enti wana me kate na me frɛ ma me na nkasa na wo ma ajo ma me phone na boso omunim say de e ba no esunti no ma ajo di me frɛ na asɛm ka kire me say ni sister panyi a ono akosundi na chi na epeke ko no adai ohuni wa na wunya be ma ene ntena ho na ka sa akosundi sister no na me say sa na wo say ka kire me ene ba bia me de mo gina ama me de number no so wo ni wa na ama me de ama me frame ma mbona ma ni se na akosu aka kire me ama me de o mo number no ma me so frɛ no ese asembe na asi adai unso asembe na asi sei omu ene kama me ko omu twa ma bi kan no omu ye no ma bi kan no wo hu ni ho na je so omu che apa che sa akoda no kra no enye me ba ena wo mu di kaka a che opedi mu kra no o ma me no ka kire me se be ma no wonwo o ma me no ka kire me se be ma no wonwo na di enti na afi de mo ma be ka kire me se me mu na me sa mo me a che opedi mu so no be ma no ne ma me no ayi ma me akosu ne ma me e ka kire wo se akosu boyfriend na wona ne ti ho no ni hu ni ho na ma me no na wo mi sa mama na wo ko so hwe wa mi sa no so obi a wa so hwe na hu ni so obi hu ni ho ti ma me o kire se one na tena bebre emfie bebre be 4 years say one ne ngoda enti oba me nchen enana nse ya obetira me nchen no nse nyinsi aba enti ono kura ni hu ni ho sa no ma me ne ka kire me ama o sa ma me na sa se ebia ope ama me mate ase ama no se yo ama o sa ka kire me say boy no o me say boy ne ba ho 3 times sa akra bo krom ho o tre nyina hina na boy no o see your friends a blessing Abraham me nim no ba me check in number ni say yeah me de testimony ba mo na me hu edin a o de register na ma me hu ye say friend blessing Abraham yeah ti me de me nim no de waka me hu no so da na deep on no fa akwa na da ho wo ye fi ho na o da ho na o de na je fans sa pepe e so ma ko tu ndia ma me so ma tu ne din tu ne din na akra ba ko ne papa ye mienu akra ba ko papa ye tu ne papa mienu wo wa ko tu ne din na wo ko tu me ma ko tu ne din be de si ye ndi me website okoye ni ade nyina no me ma mo fa akra no akra ba ko no a e me ma mienu atu ne din no akra ba ko no ye gi ya de ye gi ya ba wo tu ne din san me master o chere madwuma if na was say na me so me di opoko beneza enti me ye ne say onye ni charity o say poku because me ma chiri ba de no odi ma chi friend charity na mpena sempa wawu oba enti wo say enti charity o say poku na wo de to wo ba no sa pepe na what edi akra ni ni Akoma FM 87. wo na wo kra kra me ba chomia ba chomia akra na enya wo dia akosu ase wo se nya dia wo ngo no ene ode na we ko wi ano david why na de ne bre wo no me nche say what be nche me what nche me say na onte wo nche enti why na de ne bre wo akosu na de ne ba akosu no na de ne bre na de ne ba ene one wo gi wo ba na bre me ya short akosu na na say twa mo say picture david me ana me twa me salifu we ya salifu one we twa me ana me twa ma de wono ne twa ne salifu ti akosu na de ne ba enti akora no akosu ase eben enwo no akra no so no de na bra be ma ne nwo enye ne dia but wo dia akra no ase ya ba be ma ne ho abeda ho onu ti me ka kire me say eti akra no picture no me ti me ka say on fa akra ne eben me ti me ka kire say o ma me se ma me nwale o ma me se ma me nwale nti me sere wo de akra no wo de me yam hia me ba ho ama me o ka chem se no so de ma me ma ho because ma me no de o ye no wo de o se hwe oba na me say na me say ne fa ne bra me na wo de nya de a metime ne wa ye bibi no o ti me ka chem place se ma me na o ma me pa cho akoso no what say se me na anya de so obeba go eben ti so bi ma me
some dear na maame ne ye no me na ma homete nti wo ka say wo person ka wo ba no wo kɔ ne ho no akɔhwɛ na o se da bi de maame ne ye nti maame ma fie ho maame ne se me nhwɛ me ba na odu time cry ye te na me ma bete na de me nhwɛ me ba ba se me pa de o mpemani ma hwɛ na ɔno ba wo ho a ye na me ka chensa me ka chensa wo fa akra na okay wo de ɔno mra me ha na wo de me ni ni hwɛ na o se me ba so na se me na anya de so obeba Akoma asemo ban wo gidi ni say bia bia na de akosia ye wo nti na wo pese wo ka bibie entro bia ni wo ono akra wa ha na mepe ensema wo ne ba wo ne na eni o ma nti wo ma nti wa bra wo no so aware ye mbede se minim so aware se sa brende na wo nya hu ba no aware be ma shere kawa wa shere kawa ayi akra no eni wo bi se photocopy ayi akra no charity osepoku ena wo mo so tu ne din say by oba ya na efre no ende minim omo din no omo kwato ye eno be ma ba ko na kwato akra ne din okay enti akra no picture ene eben picture na da so no na wo hwe eben ponko yi a sa abra no ne ba no ponko na bi ena na eno no de ba za ase so eno no de ba za ase ye no de ba za ase sa ponko na ya fa wi nkaniti ya fa wi nkaniti enti wo ponko no eno no de ba na se nam kura na se kura de wo hwe na ye nam ankasa obitimi ka se na oba no akwese oba ma sa no de na hawo enti akra no ne ya kan say eben mfoni no ene ye dia to so no enya ne dia na ye den na ade ne bre no enti eben yento so na ye mfa me wie na fa me mewram na me maame enne mama kra de na me hia ensemu ama mekura eche ne ba enti mfa me wie ne akoma so enti esese na akosie se se o se enya me ba enti de me nso minim ne se enya me ba mate ase but me on fa nemra na o me chechem de enti enya me ba ono so me kana sem de enti enya me ba ni enko e de ne me kra de afi kra de sikasem de men charge no wo de omra na se obeye na se enya me ba onko obeye enya me ba o de onko enna me hia okay na yenhwe na wo ka se woni akosia no kra ya ye ka no asem obi na elinki wo ono de ne ma wo ba joan adoye pop o Davida o se ba pe me se pepa anade na una akosia na wankasa agiso obi na linki akosia oh Debbie madam for no my classmate me ne ko me ne ko the same day my classmate no me ne ko school the same day the same desk feeding program no yeah they see so they are the teachers for any year no but almost separate here into one day menena nanti free tete into no so na akosia wan here odene ma also you good no ni sisters na ifo nyina also ono kwa so ke na wase onim se sana akosu betimi aye into woni akosia tran ben fie say oh I on and off ya or anything on and off na tell me hunu Oza mi wadi mama enti o mama no enti me free adwuma be di week wo fie dia any week nya obedi ne oba bedi ne o me ho me so okwa akra that time na akra no se wote tie mama FM o mama te se wa ware no enche enti akra o me ko ho a me ko han hotel ene ne ko da ho okay sana akra wa ko han hotel ho de se me ni dan na de wono woni fie ho there be ne ma me panyim fie na hotinti enya dia metimi akọ sa akoda enti ye hwa e bia me ne akosia tra fie ba mienu miensa sa wo be ka cha me se wanyam oni ne ta man fie se oh me hu no 2016 okay 2017 and hu no me pa cha wo ma akosia na busuafo nyina hunu se woni akosia na tie oh yawe omo yawe omo yawe pa ene obi anso ntimi enka bibia nche wan fa akosia mba cho da bi se bia na akosia wo boyo ana bibi sa asemi si ye no afi na ma me ne be chechire mi se no ne nete dada no se mi woni nete dada na akozu no twene so se otwe akozu no so se kan ene ade nyina na wate de ntia ma no empebo na nima hwekura ne se o kire se otwene so se kan esan se no de ne yes kama o de akozu no akozu no ni kunu no o de ne yes kana me de me fre ni kunu kura me de me ni kunu bia boy no so de ne o de ne yes kama utie Akoma o de ne maboga na boga no
Yeah. Some men me no abane me kan se mi na. Ya kan e si aduru ne ka wo se sa. Oso de ne ma boga. Boga no sika ne mara no. Omo se ni sika na be si boy no so. E be si boy no so wa boy ne ma no. E kwankoro fa so wa oni nti e ba ye okokan ye no wo twe ne so sekan. So otimi twe ne so obo na sum ni ade nyina. Maame na na no mutu. Maame ne na ka cho se ne ba ko hia ne sa boy ne de ne ma mema. Eno de wo agiska. Eno de akosu na na kana se. Won de se won nda ho ma de se keka. Eno ne na ho se na ya okeka sa se no. Ya dampe ma eno oto anesem. Eno oto anesem. Odun sa fafa no kaka no oto anesem. Oh. Me boa. Oh, da bi nyane sa. Nyane sa sai. Enko beka ne secret dia. Oh, nyane sa. Enti yehwe ebda wo se akosua ka kire wo ka animu se. Wonyem. Sada ne de dinka ne o ma wa hunu sa onyem. Ana no de dinka ka kire dada na eche no beka sa nyi no bi nanda. Ofre me ka kire se pacho asem no. De dinka yo ka kire wo sa onyem no an wo ka kire se obi ni nada na na winim sa onyem dada. Minim so onyem dada. So de abetum ani ma I did 4 months. Ndi me ma me kra no. Na me ma me kire se a chew. Asem na che. Na ma me se asem na che. Na me nka no kra ne nkire no. Ese sie na aba. Senga obi di nyinsa betu ye nim de. Enka wo se yitimi ensu etu anamo ne yekọ. Ne me ma me kokan bibi ma busu anamo busu afọ kokan bibi. E kire ya busu an se se bi owo a e ba be ne ho ade na se. Nti ndi ma me ahwe ni ma na me mfie no. Ndi e kire na asem we ni pie na ma me wo sa se nti na metwe ko akire. Okay, nti sa abosume 9 no a wo fa afro no a obeka sa asem we ya kire wo no. Na wote hene na wote hene. Otere ma me ho e wo nyine hene ho. Okay. E na me so na obekuma asem no me che no kra no se na o miki. O miki ba ko. Se ja obi amenenti anyem de. O miki. Aha. Nti asem no ye kra no o ka kire me se me ka kire na wo kra o ma me de asem na o ka kire o ma me. O so ka kire o ma me se me maame me masoma no me dem ho se onko ya de o me dem ho enko maame e wo pachi sana ko so no e ka kire me na me sa yo wa ya de enti emu mi hunde me nka kra wo da asem no abo wo hunde won ka aya me mama okay atiche me ma se etu e bia dumi sentase na una course no de di nkan no yehwe wona no o ma hu se no oba me bi wona brabo ma na se kire wa ma wan hu kra de tie ne se mi hu no fro oba me dem fro mi hu de se e chia za na oba me ho okay na phone so nkomo ya phone so nti oba he no ana na me hwe ne phone so pictures na me ko hu se na we nso we wan ka hwe me hwe so ne o delete okay nti asemu ba he no obeka se asemu ba he no obeka se sa boy na me ka se ne me tata kwa ne me ni apa nanim okay nti ya hwe ebra akoso akacha o se be ma ene na kwa akoda bro wa bosome nan no wa hu ne biem wa mafie kra ma woni no abia wa ngugu so ana wa fa kopem se wode wo ye ana wo bai akire no metiase kakra esa ba nchen okay esa ba nchen be na da achi na me sa ba nchen ba ko ba metewa na afama dwum wona makacha se masa mintimi se ma boy no ama me hu de no kra ne da anya de se me fi ubiem e ho na me man frɛ ne biem sabre no nya beso me pese nine sa beso me 9 no emo okay enti me ba nti owo ye wie ye no e no oba fi ana ofrɛ owo ye wie no sa frɛ me so ne no wote ne ma me ho no sa frɛ me nti ofrɛ me no e na me frɛ ma me ono oto ane nsem se osrɛ me na yinsen no senganya enya me dia nka dia si ye kura nka dia koma ni pakura obeye sa na wonfa ne obi mu janso enkomo obi ensem a gewe be ka kire on sa ko zu na no de ho na no de pa ensem obetimi aka kire no what o jo betimi aka ensem sa to na oda na no ensem o ka na woto na oda romantic voice pa nyizi yes yes nti wo kan we nyina cha na wo accept sa omre fie tu sa ne betenai me sa ne betenai woni akosua betenai betenai fi kro be se boso me be se
oh na de tie ne se na oba me ho no na me ka se me no o ma me e ka se me hwe akra no ma nya na so se ma nya ma jo se me ne tena me pa cho me nya akosua ne me pa ne picture particular picture bi sabra na waba be me hot yakonyam ena osa stretchy bi ena waka ne nan e de atoso me pesa picture no mo fa eno nikai ento so ema me ansa na ye hunu akosua ne ba oyo yafra aha sa picture we me pacho eben ube picture we ni ahwe monitor no so when sa picture we ono sa picture ono a akosua ne da so we ya brebe na akosua ba ho oh oba me ho me Jenna February March April May ya sabra no na me pese me hu se na wa worry what is wa worry awie dabi me nti me ndim se wa worry o but no wa worry no wa worry but no wa worry asekawa oba me wa no wa ro kawa no na wa worry no wa worry nti oba wa no ai den so no wa ro den no wa ro kawa no me ndim nti this time cry me train voice no o ma me hu se wa worry no eno cry me train voice no be pacho akosua phone na hwe wei ti se de wo bi aba ne kunu ho na wa betina akonyam me nim se me ne neti me de ma relax me ne neti na me nim se bibi ho sa no no so yes akosua be jeja ne ho in fact ne ho ofe wo so wa cha brati onwa njeme picture we wa ye giant pa na sa picture we wan twa no me na mtwa no when are we trying to sa picture we na wa se ni ti kama ne ho de ne won ye hibade adumi ga se ne won nti ne won nya fe ne ho de o ye very nice girl na wa ji oba warefo a wa ye wedding won cry no wo free ho aba ne mpena ho begigia da akonyam peja ne nan ba ko e de ato akonya so ena izanye trousers ya shanu a enka se de wasi apeja nan nka wu hunu bibia ti se de wasi relax chese wa ba be ma ho o de mu se him we last oba me we obedi 1 week we no oba ho obedi na 7.9 wo free ni kru no wo nka bedi na wo twe wo ho sa pepepe wo ba no de akra ne bae sa me was se me oba na me na na de a won fa akra ne ma na me so de omra de me ne betena nti oba ye mo ye bebre dodo say many abro eben bebre dodo say oh David be man no de be kru neti won o say masa my culture say nothing hide nothing sick nothing shababia de be man ke kan ye biemu say de tie ne o say me wadwuma mu nti onya kwa ma me nche nti de bia every day ti na watwe mienu no obedi ho ne de 1 week na watwe ba ko antum da David ope sex pa nyeso ope me ntimi trangu na ma se ope on bank wa free ni kunu ho wa ba 1 pesos be free ni kunu ho aba be ma fu na se dem 87.9 no de me de minimum ne se me ne neti akoso phone ne da so no mpacho mo hwe na mo trompete ma ne hunu bi ma me mo trompete na baba wa ne ha ya adwen mo hwe ma yen oba ye be bo ne voice bi na e be shock pictures na the way ne de wa ba na kura mu we picture ye de foforo beto so na mama na me mra ya mama so na me no mama mama peja mu kakra mama broken heart ya cho ba we say broken heart ya che no ba chom timi mu pa me kura me ra ho mi sumbu mama wusu no kre ha me pa how sa na change ne kasa hu sa se na ebanti ahu ebeneza mama ne kasa no wase wo nye sei na oba no te sei a ekosua ma na ye sei broken heart nti minim no me ana me wo no na metete no minim ne kasa ani si bi ositi ne so ate ne kasa anzo kra enku Akoma FM 87.9 ne so de ate na Beluchi me na me pesa ye ma me no kasa ne ba no so ate sade na eben esiti enka ne no ne mfoni no wo po fato so ma me na fe yenhwe enei
Sadian eben aye na ye hunu se eha no anase eha no fasa eben picture no odin this picture no to so adena maybe umpeno a umpeno woni na we ye ne dia fa na de ma no ne ko ware wa de fa eben picture no to so tete picture aha atiefo ana da so no mama say na oba ne tie sa na no tie oye fine pa no mama me nti won kai ya sese de mani esi abre no me hu se wani abre pa cha oye fine pa no oye fine pa say na no tie say ya ena na wa wie Akoma FM 87.9 pa mama ne ba no wo ma ha ye papa ko su no mama mama to asumi tie o mi wo fie mre bia na me be frem sama mi mbo mi di asema hunta na abaya bi no maame ba mene na afefuru nti wode ba aginyinsen na msemate nti anche kura no mo frɛ me number na mhia o mo bank down o mbedru fie na me ma o makonwa no kan ya na mesa frɛ me be na o se ye me a na je di na me nua ba akukuma ba akon na mfrɛ nte bra Ebenezer picture no da so wo wo pese o hunu Ebenezer tete bremu ni sesei se de wasi aya no picture no what's it enu kran pokran nye ede na nsenya oba me ene na ayaka oba me okoye ya mama yanko mama yanko entinyin eyemia Akoma FM 87.9 so de bra me na oba na me so mu se masom oba fefe me ba no nti ye beji wa ya japade na ebe fie beji na no ma me nyina da amase eno mo sori koy enti echire ya na ma fre Ebenezer se Ebenezer yenko hona yempensa bi nkotu inguso na asante amamre saa ne ye no se mama to bo ase kakranza mi enhwe achiri enti drum mre kakra no sa frem sema ade akos aye ni o asema o ka kire me ni so ne akosu ya wo fra akosu ya si o si wotika musi foma be friend afedi o friend o si oni be me bi oni te wodada akoda ono ankasa ne dem no kura na hie me no ne dan ya wa ona se so de ne koda hotel me o so de ne koda hotel Akoma FM 87.9 nti ha me papa nti maame no edi be na maame ne frɛ me sese ni se na ye na me se maame ma anya ade o ma anya ade nti oba ho be 3 times oba no odi nkotodwe wa na ebu san nkotodwe maame no akosua ne maame pacho maame ni din the same Gladys Abosa akosua ne maame ni din the same Gladys Abosa Abosa edi a o ma fota de nim ne pa ye de mo ma ye hu no no de minim but the misandiska e ma coach na din a e ba no Gladys Abosa ya wote he Akrabu okrom o tra nyina hina Akrabu pie so first no Doris Abosa Akrabu okrom sa maame ne ye kan ho Gladys yanko Gladys maame gla oba be pam chosa Gladys was so enkwampo ni sam so yenso oba ende fa chame na akosu akofa duro se wo nomo awu nti me kan na me kwaje duro no na makodi akosu toilet na me se sa ene de meka afa ho be ya nse me frɛ me ba no na onde otie masem me ne be kasa no se mate nti me frɛ me be no se ma ade asam no de me kasi metie pa ade a o ma ye ne de ma me ne ba akosu na ye ne de me kasi metie pa na msikoko ya nso obeyende yo bata ni bi na de esi akono anko ye nso obeyende o de yenyi akora ne hwe no wo a ye hwe no ye nipa wa hwe no kora me de me a me kwa akofa akora ne ma ba no se ma da bi nkofo obi a me hwe no eche se wo mugumi so sa da bi a ma me ne fra me pa me chewo se minye Gladys Abosa fra wo pa wo chewo pa me chewo ma me na akosu ne ma me no ne din no pa me chewo se me osre me a no osra wo ye dan ye pese ye hunu de ma me ne kekan ne nsamfo bi asese wo keka ye pese ye hu me nwanto ampa kwa kucho no hwa akora 87.9 niska oni hwe a ode behwe no nti nyamfa nche na ohwe akora no nti mesra me be se mesra no so se won ne nyima nso ehuma buro mtiri monya na me ba no kura se wo mpene nti akire ye owo ye no
no was afren pan chewa na msikwaku enye hwe wo de se ontime hwe akora me so mekwa akofa na ababu abi no was ma waka amate ne se ne wo ye enye nti be na otwimi ni asabusumi ni no frem se ma asema akosu ye ni o na se okunu no odene te ho ene obo apa amame ne na anyem na odinyi nse wa mama hwe no na o ma me no kura bo mama ne emire bi se papa no wonyem one ne tira wa ache nti o mo bo apa no ma ba mama ni akosu anyem o ma me no ne chese ma hwe na wi a sa akosu aware Akoma FM 87.9. Asema me kache me be se nyame nhye ne dene. Nyame nka na koma nto ne yam. Na de asie no me yoba eya pa eya nti nyankopon nhye ne dene o se mama te. Ti nanka me kura mpese me ben no na me kasa kire na de ba buru mutu no fo a. Ti me kasa kire na no se wate. Nti yensu ye kuro ma brante bia oyesofo ho no. Woni mo ye adwuma wa anti o koka ache no enye sa asam ne betimi ekunu obewu emfiri ni tiri mu da na mzimate no de koda asofo nti ewoma na yete ngan se waba woni mo nti efidie tena ho mutie nti yenhwe ebra obayi ka che wo se de akos ade aye nunie no me pacho ofre akos eni ni di nkomo na ma ne ka bibi kire wana me pacho me fra akos na me fra no me aba ko ne fa 87.9 fa o ka che me se me ye pani money ye maame oba no ade wonye oba anwale ana ana wodi nsɛmhunu ne nkwase asɛm a oba aka oba no ana mse a wuni mi o me wo bani bi te sɛ wa me wo mapa na wugyina baby a wugyina na wodidi matam saa ho ana o ka telephone onema ankasa bio nti akosua na ankasa de wunya nya no efi onu na ne maame ne so de bi me frɛ na on fa o maame nua na ukota awale na chi no mo fra akosua o maame nua na ukota awale na chi ema o mumji awale no me frɛ no fa no wasi minua me pa chewa na de esi ni mpo minim ho ahwe fa che me na akora no nso o se ebe pa fa che me pa na ebe nkasa nti akora no okay ekoba na say Akoma FM 87.9 nti ene enda ye be kwa ban ya ba be frɛ akosua na ye ne no adi nkomo na ewiase yehu video bi a ye wo a ye de ba ba to so na akosua nkomo ya wodi ni sa video yim ne Ebenezer in fact yenka bibia wo wakwaware ware ne mom akora ne de fa na de fa bre no se wanya ne ba enti mama yentwa ye homra ye ba pictures any videos and afa voices no aka no yabo ede atoam so eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade so eso anu so gutu amutie na yetwa ye ho aba no na ye wo playback bia edihwe enu nti ya ye de to so na wahwe na ye ba beto aso yetwa ye ho aba Akoma FM Amafui Nari Redra ye bohu dewu anytime heba mixture time heba mixture ye ma obi a etidie masaba onu so timi ba me ho ebe di na bebre o ma me nimme nti the way we see be efrem ka chem say Akoma FM and I'm sa friend back 87.9 say afi diriti akora na efiri udipi wona am say e kwan akosu na say asem no afi da asem no me hu akire na e pejaba no me nyimfiri me dipi wo ba no wo ba no me ba no wo ba no free udipi dipi wona nya me ba ana me nam say o kwan be so o dem yem se me pa anya wo ba me pa chopa yini free udipi nam say asem a kan de menti ase na wo betimi aka na terasa wo se yan me de maka anya wo ba asem o ka kire me nam say enti tama na me sendiska me biso biso tama me sendiska su ma me so no ma me yawe wo se yan o yawe nam say o yawe ena e friend say wo sa kika we e dia kire me no
nti wana me kate na me frɛ maame na nkasa na wo maajo maame fon na boso omunim sɛ de eba no esunti no maajo nti me frɛ na asɛm ka kyerɛ me sɛ ni sister panyi a ono akosundi na chi na epeke ko no adai wuni wana na wunya be ma ene ntena ho na ka sa asɛm akosundi sister no nam sɛ saa na wo sɛ ka kyerɛ me ene ba bia me de megina ama me de number na so wo ni wana ama me de ama me frɛ mambo na mane se na kozu aka kyerɛ me ama me de omo number no ma me so frɛ no ese asɛmbe na asi ade unso asɛmbe na asi sɛ omu ene kama me omu twa ma bi kan no omu ye no ma bi kan no wo hu ni ho na je so omu che apa che sa akoda no kra no enye wo enya me ba ena wo mo di kaka a che openu mo kra no o maame no ka kyerɛ me sɛ be ma no wonwo o maame no ka kyerɛ me sɛ be ma no wonwo na di enti na afi de mo ma be ka kyerɛ me sɛ me mom na me sa mo me a che openu mo so no be ma no ne maame no ayi maame akosu ne maame e ka kyerɛ wo sɛ akosu boyfriend na wona ne ti ho no ne mu ni ho na maame no na wo mi sa sɛ mama na wo kɔ so hwɛ wọ́n mi sá no. ẹni sọ obi a wá sọ àwẹ̀ ẹ̀hún sọ obi hu ni hó. ti maame. ọ̀kyerẹ́ sẹ́ ọ̀nẹ́ náà tena bebree mfie bebree bẹ́ẹ̀ 4 years sẹ́sẹ́ ọ̀nẹ́ ne ńwó da nti ọba mi nkyɛn ɛnna na nsɛn ya ɔbɛtena mi nkyɛn na ɔn sɛ nye nsia ba nti ɔno kora ne hu ni hɔ saa na maame no ka kyerɛ mi ama ɔsa maame na saa sɛ ebi a ɔpɛ ama mi ma te ase ama no sɛ yi o ama ɔsa ka kyerɛ mi sɛ boy no wo mse boy ne ba ho 3 times sa akra bo krom ho o tre nyina hina na boy no o see your friends a blessing Abraham me nim no ba me check in number ne say yeah me de testimony ba mo na me hu edin a o de register na ma me hu ye say friend blessing Abraham yeah ti me de me nim no me de waka me hu no so da na deep on no fa akra ne no da ho wo ye fio ene no da ho ene no de na fans sa be pepe e so ma ko tu ndia ma me so ma tu ne din ezi akra ba ko ne papa yemienu akra ba ko papa yetu ne papa mienu wo wa ko tu ne din na wo ko tu me ma anko tu ne din be de esi yenti me website okoye ni ade nyina no me ma mo fa akra ba ko no a e ma mienu atu ne din no akra ba ko no ye gi ya de ye gi ya ba wo tu ne din san me master o chere madwuma the friend was saying na me so me di opoku Ebenezer enti me ye ne say onye ne charity o say opoku because me ma chiri ba de no odi ma chi friend charity na mpena sempa wawu oba enti wo to say enti charity o say opoku o say opoku na wo de to wo ba no sa pepe na what edi wa cry ni Akoma FM 87.9 me ba cho me ba cho me akra na enya wo dia akosu ase wo se nya me dia wo ngo no ene ode na we ko wi ano dabi why na de ne bre wo no me nche de se o te bi nche me o te nche me se na on te wo nche enti why na de ne bre wo akosu na de ne ba akosu no na de ne bre na de ne ba ene one wo ji wo ba da bre me ya sure se akosu na na se twa mo sa picture dabi me ana me twa me salifu we ya salifu wana wo twa me ana me twa ma de wono ane twa ne salifu ti akosu na de ne ba enti akora no akosu ya se eben enwo no akora no so no de na bra be ma ne nwo enye ne dia 7.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no ene waso eguso ada wutie na happy birthday enkoma Aiden Kofi Debra woko school our now educational complex we efi wo maame ho police officer papa ofori krom police station ho na maame wo Modesta police officer o say happy birthday enkoma ne doba Aiden Kofi Debra now educational complex na ne be eco school Kofi ne picture na that's one wow police ni bampa won fe dachi IGP no na that's on a very beautiful boy Aiden na me emma winni che ni ne benya enfiadu watwe ene aboso menkro
na just say wanyini nyame shira happy birthday from mama Modesta Akoma na atonso hene kwabna nyame che wo Akoma FM ne ba o say happy birthday Akoma Richmond adakwa. Hello. Hello. Good afternoon. Akosia na te say yo akosia me pacho woni Ebenezer eba charity o say poku o ayi o wai wani charity o say poku woni ayi Ebenezer ba no na your friend is saying oh okay now what about it is na done so 87.9 oh okay na akra no wen say me pata akra no nya ba in flow o say akra no nya den onya me ba wan me pa so wanya wan ba Ebenezer ba me pata na ya den na wo ka che ne sa ne ba no me pata na de me ni information through the adena starting me pata starting saying Dabi na Mr. say enya ne ba no ade enti na afra ne ka che nsa woni ne nyam na osra ne pa ne che say woni be me foforo bi akoda me na me ka ati no me pa cho eben ka che no de no ka che me ma o say me ma me kwa ha Dabi me ma me wa ade na akosu ya ka che wo o ka che me so ne be ma foforo bi akoda woni wan na nyim ne be ma foforo me ma ne nyam Okay. na edi nti na dia kwa na ba fie edi nti na dia kwa na ba fie esi edi nti na dia kwa na ba fie ni busawo ana me free wudi ya mi kwa o ka tell say me kwa na me person de beba o tie me me kwa me person de beba o se me na wa na o va kwa na ma so ka tell say me na wa na nya say o dia kwa na beba o so o dia ba me no beba aha. Hello, Akosia. FM 87.9. Hello, Akosia. Oh, buy no. Please, I can't see your buy. Oh, buy out the good from the city from all for you. Oh, dear son. Hotel, I don't know what do ya, what do from you or do ya. What can I say? I'm pleased with the new fan of Cornelia. How about I talk as I am training? I mean, I hear me, I'm just a year Fabian. And Obama no die. No, we had any Obama no die. I know. If I die, if I can die, so I will die. You can die, there's a million, and the woman of my family. It's a country. You knew that you are right, and I'm a new place of die. So far. Me pacho Akosia ma me pacho wo se be ma no e ne si ya wo ka kire wo se nyi se ne nya ne dia nti wo so wa wu ya wo se akra ne nya ne dia ma me nya sa point no me pacho so wo se dia ne si ya be ma ne ka kire wo se Ebenezer ka kire wo se anyi se ne kra nya ne dia ma me pacho ona me kire ma kire Akosia me pacho ye ni abre enti no se se dia duro no ye pese ye hunu eye ne dia na anya ne dia ma ye hunu ma ya wo ye no mesra ho emma me ba masa me pacho eba sorry me pacho me bo me twa wo dia me twa Akosia hello Akosia Akoma ma memra wa koso ye bibi kitu em so hwe ne ba wase hello abdabi akoso am yan kasa nwiasa
Mia kasa ye be wie sisi anu akoye wa de no me pese me hu se ade ne si ya wo se ban ka cha o se yin sa ne nya ne dia akosia wa yin sese Ibo so be be bo de meet me ka wa me pa cho akosia mama me pa cho wu wie ya no wo wie ya no wo de akora no sign ba Ebenezer fie ewa he mo he fa no do ba he atwoma chiman to use me e ma me bia me ba atwoma chiman hono se reason kan ba hono me pese me hunu ade na wode ye wo na kosia wo se wonyem be ma na ka cho bibia ma na aka cho sa kwa ne nyane dia e bi ya respect me na ma friend no mo dia to enti na ma friend na ko su ya re ana se ne so wo ya we enti na mo friend ni bia de mamo afia mbe se me ka e ma mo friend se ni de ne de ni ba akosia woni Ebenezer woni ne wo ba akosia woni Ebenezer wo ba ama maka no me akosia akosia enfa sam no beta sa o na enya beta sa de wusi wono no sister woni ne wo ba se woni ni bade a ene wonyem be ma na ka cho se akora no eyi anya ne dia enti ama abu afu but okay ye nyina kire no sa beda ho ne dai eno ntonkoda wo wie ye obaya obeti funi semo no wan kan so me say wo ko wo janyo obeti funi wan kan so wo ko wo janyo o ka say wo ko obehye me ama wo no awa afilo ko du ye funi ye ko du so ko je ko na me ko fun ko ni bi tame ko ni bi tame e se so say na sa ko ya me so so me bi ya sa for me tin so me tame de ko to toileting o si de bi nso che fun na me yisu na ma ka fu fama na me si yo ma me ka tell ma me ni na o mo si de bi tutu na ma me si yo so be yisu de ni fama na o fan ko na o ti fun na ya ni de ni mo wa ji ni di ye ya ko da ho ka ma di ati o ni ya je ko be ye ko bi ya me fro na de fun na ma o girl so be ni me nkasa na ma jawo free na me wi ya na ma jawo free never ti je mo so me tiya na me ye no na me dai ya ye kuma me pa cho wo wie wadwuma na woni no that is na ya punish aye punishment di amano ana me pa cho why punishment am de ba no no ano wo enna no ye punishment ama Ebenezer sasen atika dia na atika me ni so pa ma me ni ma me pa me pa cho wo akosua me enna mani ebre me enna ye busia mo ka ta bi mo na ba ye ho akosia mo ko no ma me na mbe pa che wa zo akosia na de boko ba ye be pa me ta ho be prensa wo si wo ko numa durawu enti wo ni ma me ba ma me ka ko ko ni ma me ba wo no wo pe wo ko bi a she de o ke kanu no ni de me kanu ni ma me ba wo pe ti ni ma me ba wo pe ti won prensa ni pa ho ni ba wo one and ten na ta ka ba wo pe ta ta na de na ma me ba ho be na me ba pe ti ni ma me ba pe ti na ta ke su kwa ni si ye ni ma me ba pe ti na ke su ni si ye en kan se ma me ba pe ti 3 times na ye di an order na ba ye na de ben de ni se an order ni de ba ye ba sama ye ba ye na ta ke su ni si ye en me so pa kan se ma me ba ho 3 times de ben de ni yo blame ka se dem bye bye akosia na de wa nya ahodini wo fe no mo se fe no woni paboni ni eya na me nkasa se na akosia woni paboni ni wo ba besia wori for wo de sex eya punishment ade ma be ma akraketu a wo ne be ma eyi wo de sex wori for mo akosia pictures na kan nyina no beleji rolling pictures no fani nyina go so wo aha wei
Wait, and but your way, not a picture banner. Oh, the status, and I'm a train, and I'm sick. I want to show name. And I was and on the pictures, no, and I said, and I was saying, oh, I let it fit. Now, a chair. Hello, Akosia. Mama meba Akosia. Hello. Akosia na kasaya na mi pa foforo. Me pacho onu a. Me pacho Akosia. Me se be asem no adru ne de. Sister, eye abe ni bre. Because wo ye ba warefo me pese bi hu ne se. Sai time na wo ba ya wo de punishment ba ba ye you sex eye punishment am Ebenezer no. Sai be no wari ana na wari. Akosia mi biso sai be no wari ana na wari. Me you be able to say Sabra no wari Akosia maka asema mpesa me kama maka yi Akosia asema na pesa waka Akosia Akosia we be asking Akosia Edientina mekwa me pesa obeba nche me pesa me ya kwa na ose me no ana dia o ma dientina o ka jam se me no ana o ma anything me ka ka no se me no ana o ma anything me ka because the time is I'm na o pa choice a me ba me se na pesa o che Mese onimiba bra de nya se onimiba Matias ye ni nya se e dia ni e dia ni e na me ba fe that's all me we shi free ho anka me ya ka mo wa ko bo ndada anka mama me je me free won ma me ko no na me be ta fo ka o ko abochi wa fo chapo le ka dan e dan na me ka okay why there e dan na me ka o be wa me fo Oh, me ma poso. Na mecha. Ebenezer, Akosia gyina so. Me bi say Ebenezer question me. Ebenezer. Dan na wo de phone bi ma Akosia so fa man boy. Phone no. We say bra boy ni be die no. E na wo de phone no ntime ni mfa nyem pata. We say bra hwan? Boy no e ba be die no. All about the phone bla no. Esa no the phone blame say no nyina mfa nyem pata. Oh, Akosia sanity e. Wabua ani eche mi musan na tie. Oh no me Utie Akoma FM 87.9. Le dia tina umpe, obi de phone abla na umpe. E dia tina de phone abla. Me ka nja sana me ka tro se. Me da to me be fi me bi mba na bi se phone se bag ni mo. E se phone ona na ko ma me ka kire ni se mo yes scammer, ona bo ni na. Mo yes scammer, na ka kire ni. Scammer ye te. So no, o su ko yes scammer. Ne ko scammer. Ya mi me su ko ye bi. Ya fe wa mo. Be ma de ji e ma bogaji ni schedule. Esa twa so kan. What e obekuma to atwa Wasa ebacha mu ni bi ena ya ni Akosua ba wie ya nko twetwe ba bi owo bia no won kire na ye nkofa da bi nkam na ye nkofa akora no emra ni me ye didi ene
one pre will be back. It's a mama Madiana, Monsan, and Fred Akosia, and 7.9. What Fracosia, Sani Fracosia, and my beam, near Nini, baby, will be ano, Yenim, and Yana dia, on far cranema, near DNA. Utie Akoma FM. Near DNA. Yanka be me patch your pictures snackano. Monsan Famuso Mame, the whole world, okay. Where so can be? Where no worry, Akosia, so Wosha, where no worry. Aha. Aye, Oba won't trust it. Now when yes, I no. And to say, Akora no coco yini. Na ebia wo tu kwan. Na bema ba kwi kwa ya kwa dia na se enye bema ne dia. Wo di Akora no ebesa bre Ebenezer so menye ne ba na. Where so be no why Miss Ghana not tell you. Madam, yeah, I'm Tuchama, madam. When now you're demo. So, mammy. Sasha Siena, me bar from was so mammy. A dear de pana, oh yeah, Akosia, or qua, what worry, but or qua, no, I say about. When I want to know, no, I say about. Say, no, mammy, Cronuna or Nubo. Take the nigga will do my mamma. We can't be bad. Scan or the view, no, the beba. You know, scan me, and you open the no, mamma. No, also no, but you make the family. Now, call you drama and the catch say, Mamma, me back. I don't know pass you. I don't know nothing more. I go and not and the thing. I don't know about my try or more than you. No, I am. Where they want to come. No, no, I'm not going to be able to and follow about the concert now. No, dear, I'm breaking the woman of the man in our volunteers. Never, but I don't
Name. Akoma FM. Akosia. Akosia akorano Ebeneza ba na nya ne ba. Akosia akorano Ebeneza ba na nya ne ba. Akosia dabi jawano na dia no na mimi sawo dia mimi pesa mi bisa wo no mayi hunu dabi awo se anya ne ba ye pesa ma se nyina hunu se anya ne ba na opese wo ku ya ni ase tie na me titi so da na ha se yezu na me so na ho se me akana ne de muda anya na wo na aka se ne ba nti se wo se nya ne ba dia anya na ba me pese wo hunu se akra ne ye ne ba enti fa akra ne bra ye ne be fa dia ne ye nya na me sra ni obi ye ni die se dia ye achozi onyi ya mfanjo Ebeneza be fidie so no akosi e panjo se wonya bibia mfanche ato mema ko wano na egni ono ba no concept na yo na mo ye ko no ono grata me ba ho me ba ba ko acho ko to get from about one prensa me ma ba o fi prensa o ni o fi prensa da ami ko ko fi na aya start ni le start no me ba o fi no o wo fi order so ko ni be jira ko asa me mi so on ni fa ko ni fi a mi ni fi e pan because mi ni fi e ba o wa ni fi e pan Ebia na ebenda wododo 187 ebia na no person ware una be ma foforo bia be ware ebia onu bo na o le osi akwa mo bi no nle ba be ware aha enti ebia na be ma foforo aba ye kra my busy o ko ya de me flow kan ni pa to akosia se be na o studio na o ti ka san me to na ni ba no ni ba akosia Ebeneza ba dia ha de din kan no okọ ya wo fra ne pa na chewo sanya o na fra me na me fra lo wo na fra me na me fra no bi kan nka o fra me ka cha mo fo so o ka cha nka o fra me ka cha mo fo so me ka me ka o no ko de na wa ye no ye nim said the away assembly munti but so we fa akura wo ka sa wo fa akura ne ma emi ye nya dia na ne dia ene na akoso na no kura bi wa ba bi ni obia ni sa dia ni se de ba ni obia ni dia na ya akoso meja no wo ye wa dia sese ani ye hwe ni sei ebia ni da chi bi ne kwan bia di ama na aboyi tu kwan na ba ma be kwa koye die ne na akra ne nya ne dia sa bra no be hwehwe Ebeneza de ne ba bre no ye nya ne dia so da sa onye die ne na anya ne dia na onim sa eye wukunu ne dia dia me die nie die nti no o ka che ne sa wonye mboso me nan wa ma be ma foforo ne wada enti wo fa nchew wade che wo wie ya ko ja wo hwe no woni be ma ono le ka tell o se me si me ka bo so nan na wa kwa ma be ma foforo ne wada enti wo fa nchew wala otu fo no otu no ni a ti na mbe se nla ni a se dia de mambi wala otu fo no otu adama o ba kan wa kreti no wo 7.9 ayi ya kreti na me kreti ko ta ko ayi ndu nti ni yasinka bre yi ni antina sie ni obi ani ga bi akwa ni obi ani ba na mi na ko da bi akosia na enye wa so na asa ka che ne se wa nka ne kro no ankyere no a mo ya ahorafo se wo kwa akwa wo a ida so bewu ana wo ba no bewu na ka kira o se o kwa ko wa na wo ya mo Ebeneza na ka wonya wo creative ba me so wo mela se o si creative ba ye na me se wo ju so no ko ya wa ya o ka pia me se o am tell you ma friend ko e bi na ba la mi se no kafa
Cafe Casani and a Entesutri and Cafe 87.9. No, be na said the assembly city and the news so akosia me name. We am me name until menya bread ya masano. Me name one no me pese ya clear ya ho. Said ya beya will be na baby nkasa akosia for the sa. Esa na ha me. I am happy to me right to akami heti. Akosia many abri what? Nka you dey TV. Who person who Ebenezer and no mama bo hono. Who Ebenezer no mama bo akosia. Member akosia ani die ni ahwo brase kwan so. Mama ni wuni nkomo semia. Me pacho. Say Eben me bo me ba mama say Eben kran na one person wo be hunu a. Wo die bomodia na freme. Without Ebenezer involvement, Miss Row. Yes, your flow, your young flow with the Biana, your flow, no, you wouldn't come on, Kayan Penny say. Oh, how can you say now? Let's say, your flower would in the lecture. Mitia Maya. Enti ya kasa nyina ekire wo ma na ba kana badada na me akosia bat onim se mayenka oni yenhwe ni sei wo ya oba se wo ya sade no a sister eye wo bi de bi ya wunu aba man ka ba ya odana me fa shi ni obi ade no wo di bi adu ni na me fi bi adu ni ya ade no wo di wo afi ni wo se akosia na mfi bi ya no akosia na obaje ya no ade so no mesiga enti afa atiba enwa no no mu ya tin bi ebi ni tin bi ebi afa akwai odo name me do jina so ketu bi mame neti asem bi mame why mami ade bless me ka no krampo atiba what first me ka no anade me se so maka cho se name wo di akosia me di akosia yenya hie yi nko ayi Yedi ana wasa da kan malamin cikin rabara ini pani ayo ejai yedi ana jama da ana da so eso ko wara how say o sa from e kan tuna bi be so ni ti o zona zo da ko kasa akosia ni ti o inshallah na bin ta so Come on, look at me. Akoma FM 87.9. Ano ko de magni ma dream pero no magni from the ko sa sama dream zabe ai zabe ko ay ni tin no bank mo ni nunca es una fase muy ganando mucho. I know you now can say, "I want to say my teacher." Now, what can I say? And why are you always saying me back? This is the amazing thing. It's a new idea. Na ti enti na sika ha unfu ze me hwe enti na obama me no da nyesa so na me hwe mo enti edi enti na usaba me nka wo ya bia na no ya no nke mama me na na adinza 7.9 la wara no What's your name? Ubiya ni so waba ho. Ubiya ni so waba ha. Mo so mi na ya we se so na ma ni o che si no voice na si utie akosua na wo hwa akosua wo voice too wo de oni Ebenezer de kasa no de akulu no ena owo de oni yen so de be kasa wo radio so na se wo de odi kulu ma ayimema ena owo de wo de kasa
enti akosua ni minim chese minim obi o wan ko nya nu but we debi aben we dia aye dia ni yentumi nwie e wo kesi we yentumi nwie ye ko mate e dia na woka o se kwa mi ni bia ka biem se o se nya me ba me mate ase o se nya me ba mate ase but me so me ma ne fa no hu ni say o keka o se kan se mo ho se enya me ba nya me ba no me die me nya ne die ndi eno na me hia keke okay aha mama ye ko e dia na woka twa to akosua wotemenka me babe ne no obre ti so no ma me mo boapa na mo bagigi nsika di ya mo first kan mra wate onu abusu am ntena se na mo checking family na me mpene ne empene chena nsuma sama nyame ensha mo papa de baby akosua wo bia ne ye be fishing out into 21st keneke siatica expert ene one munie bomode ne kosua 21st keneke na ebia na oto ase no atwirwim efa wusremu ade kosi na ase wuju ho anyi yade be ne nei adane no Goliath na eto so wuju ho anyi 21st keneke na frɛ wo 21st canteen kran so de ne 7 am na bono aya ready ye massage ne de afidie tutu ne ye ma ayi bibidress anom 21st keneke siatica expert ya branches ye du enkradome market video dan mu Kumasi show overseas wotra Alpha radio so nyone tachima go sesahwi 0540 311 0540 311 21st keneke dia wanu ye siatica expert na enobedi di nya piti bia da no me eye de aduane ya wodi wo mu breakfast anopa na mu wodi na fe aginja o am watumi akwaye adwuma Oliver Tombre Oliver Windmills Oliver Millet Mix Oliver Special Mix Oliver Mix am wodi ne bia obi ahwehwe friend aduane breakfast ni na no ebi wo Oliver cereal mix mo enu ti bomode ne pebi mo am wo supermarket ni provision stores no mo pebi enfam mo 0507 169417 0507 169417 Oliver was ask for more na se COVID never ye wotu nsapa ye man one made share nyina ko form enu nti pa ngoma papa for 2000 bookshop and stationery kwada kwaje ngoma papa ni bi mako anase wotu ato ni nyina no wo mo ebema bi ne bo no so da form junior high senior high nursing training nursery kindergarten math science English social studies ni nyina bi ho na ngoma so wa akade no ubenya ni nyina bi de free for 2000 bookshop and stationery ye wo Kumasi KO4 KO5 KO6 KO old plain building no 0544 000015 0544 000016 0544 000018 na chasa ye ko ne mom ne share so eye grow fine mo jadro de bomode ne pedi no grow fine no grow fine mo jadro papa penny eni to no bi mo jadro won ma timi didie mo jadro eno ankasa no ena ne srade mo jadro emo oba fit kromo ye kama ebe mo adidi be mo adayie mo jadro ye yade free ni peduam ne bo ho ba free yade eno ani grow fine mo jadro mi sie ba kolena keba mrom smart obo ase Fredmans happy dan Capion Leaf chemical shop nyina no grow fine mo jadro wonu mo esiesie o e ma bo die ma fefefe kama e ma won sai na emom no esiesie redie nyina na ya vance ne nam wo gina bia no atobi digital herbal clinic e wo e na wo be hu no ye wo mo na di grow farm ojadro ba ye Kumasi Amako roundabout ye Bank of Africa 0244 596 532 0244 596 532 grow fine obanya biato amuzo Dr. Amuzo ba keneke wonu na frefre wenei be ma no emwa mra wo de boss 1 minute 2 minutes oju so kuruma ade se obema na ehi obema na etietia anapokrasi yellow spam kan kokwa na sisi yade wunya Dr. Amuzo wo de bota na babu ba ma ni mo ama no agina so Amuzo garlic bitters bo ama moja de fresani ye ni paduamo Amuzo ke ba bitters wo ye free yo ya numbi Amuzo pie ba mesha wona me ya yade beko Amuzo e ba mesha tu malaria yade ase Kumasi Tafok 600 amuzu be ma nyanim gwase eye fawura no ba na de cha wo from mira wontumi nya ye nom bo mo de ne ko Dr. Amuzu 024777 76743 024777
76743 amuzu eba kene kana wose mawuji hia channel Alasa Star Enterprise original wallpapers fie kwada kwaje wode wallpapers no yakra e de free abrochimemu na ba eya original empo enwa enso trapetampi so trapetampi afebo na etede etese ye penti demo ye penti hotel ye penti babia ye the wallpaper ye original wallpaper from Alaska and a fair fam ho bako ye beton ho so ye betu e de amount 0554114878 0554114878 ube wiye ewo Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza ewo dum bomodia na bra na Savior Foods eye aduane edro wo mu ni aduane wo mu ene ye bebo ho ban free ulcer diabetes wo minimu a eye na awie wo da wontumi na na just when you see receive bema mema ye mo ye mre stroke yade e bon kaye the Savior Foods na Fred Dr. Savior e was 0577 201495 0577 201495 sa wo peba bonini ni ho kra wani ho Roma Fertility and Specialist Hospital kwade kwaje wo mani na efri ho yade kaye Roma wonu mututu ase ye wasu ye bo a IPT Junction Freyan e was 0204 227858 0204-227-858 na fei eye time he ba de wase wa de brand wate yade ne so enu ti malaria wonum na ato wonam ya time he ba kenji he ba immune system wo kwa kenji he ba broma bi jana so to so na kwa jasin wala na keba misti he ba PFA have me e wanyina no kwa wo benya bi ozone 3 apidank free time I was 0244 417 669 0244 417-669 afei yankwai na yanko rema badwafo ho mra na yameto aso Pastor Juniors Marco Marco yeah bravo ayaka mama ya mobo papa ya na mutuamu ya amaye timekuru ya huse ya ya mobo papa Marco yana condemn kamai ase meme ba munwane amen na manu waye hu na manye na kosia de word bi o bro de nya so a akosia de no be manu ei me say mani fie de me ba wiase me hu oba otese akosu da chese Marco he asemi na na se wo hu na misusu se nka akosu ni tono bo ase e kire ma bia nko odidin da bi because dey and ben for say bia nko kan papa enye grede ntina nka akosu tono bo ase a na nka bebo na se de osi sha ase bubu mu no afa de du bebi kro no ya TV kro be san hwe Marco yo Marco ade ba ko a medi ya osesi apa yo enka akosu wesi abatan yese me fan say ne first born na say bibi sa ni nti wesi abatan yeso a wo kwa no nti ensem bebre ba wo kan voice say wo nyine emu bi no akosu timi gina brand defender say ya na say nti me suma yi say when timi ni fene ba akokora kire say the sex punishment ma be ma Marco mi hu ne se so me akosu ade mi hu ne se so na eye ngu ase mama papa se pa se wiase free dia wiase ba ye ba mu bie no oba bi o wiase o de se bi o na kosu kuma no de asotwe ne ma mema menti bi da ei ana se mema be kwa ntia akopa asotwe mema be kwa ntia akopa asotwe from today officer so root me dia kosu kuma atwe aso de ana na sa punishment we dia mema pempem ni je ho where sweet punishment ei mema ni je ho we dia wo mo pe nga akoso momode ntwe sa afọ no so bi maye wa da roma sa wotumi ni wa ya se twe mema so dia ene na mema bebra ya kra do se wo mo twe se bra ba twe mo so mo ai Marco sa wudi die no kwani men se ma wo keka ni na no de bia me kase die ne die se o ma ho kwa ma ye die die akoso ase me mpe Ebenezer na nye ne ba na wan ade a awira ho pan se wotumi atene Ebenezer ho ne garam se sike nyina o ne ma me awira ho sem ne ma me ne se akoso ase wo ba be di ne sike nyina awie se o keka de ope na de kokko na do he ma mi o ma hwe wa buo de wagina yiye uye ya akoko pe ba bi atena se afede wo totobo baba so Marco nipa me di ne ho ya kase na ne ho me mobo sesi apa ni kunu a wa hye ne kawa no Nukuna wasale kawano sesei onu mo brofo se Ebenezer we ni tetim se obadini ba so onye ba oni okojuo na akewu nuanom se wonu ya odo so te sa baba we ka kesa onu kasa Marcos ase wonya ne yonku ti pebi anu obubumba ke mama mi kasa no ato amane no se super we
wɔnya bɛrima nkyɛn na meka sɛ mɛma yɛ mmɔbɔ because sɛ suba wɔ nyina yɛnya mɛma ɛne yɛtena wɔ mo ho deɛ na ɛdi na ayɛ enti akoso sɛ ne suban na onya no nguase odi gu maa no na di ne deɛ ɛso ma ho kwan no ba me yɛbɛyɛ so yɛ na do sɛ ɔbɛyɛ ma nso nsɛm na kaka bɛ nsɛm a yɛsɛ sɛ woyere wɔ nsɛm a ɛgye bɛbum nti wo hwere ho yie Marco ene akosua mamera ho ene mekasa akra akofom ne ene wagumma ni mu ase akosua mafra wo sen miansem a emesei wo ba no ede wo man se de kondam si fechire na ni hwa mena no ena obi de se na de kondam mama akosua mama be ku kondam sa ena wo ma yenya yen ena wo ma mera ho na akosua de ena akosua wo tumi de ne ba echeche mema re otumi de na hamu akropro ma mama otumi de na hamu ajeje mama fo wa ku mani mo ase ya de chichi ya ho ya de chichi dia ma ya chira ya ho dia ma ya ma edimu dia ma ema ya jira ma dia ma ya ho ya fe dia ma ya buo ya den dia ma ya chira ya ho chira mema dia ma waje mu fala ode mfala so de ko twia so waje mu sa wode masa wugugu musa ya kosuya wama me de mizagu mitio akosia waje wani so adai okuwa na wo yoba wonkuwa na bibia nya me ya akosia maame wudimba Gladys hwan na wode sika ne yasandema wa no waje na wo ba ne kwa ne wakra wo mama me ko abra wunim se wo ba no akosua maame wunim se wo ba no ya be ye ne ho ade ama wo tutu wo nan eba ebeneza maame ho eba pa ne chew eba ka se dia me ba na ye no mesraw enyaa akola ni mu enyaa me nana ni mu maame Gladys oba panyini watutu wontuma se nya panyini bia na ya panyini o se nya panyini bia na susu ya asam kira no o se nya panyini bia na anya asam akoka kira no o sanya panyini ne panyini o senya do on sama anya sama anya ama binum nya yaso akatua ne aba no chanse no esuwa ditire na aba no ene di buwa so na mesra kosua se akola no emane nsai ne daache because se emunye akosua niema nkoyie enti nkwasai akola ne daache ena ma akobusa wo sa question eye medai obusa wo se akosua enti sese ya se wukọ ana bema na wone ne tiese mi koye DNA ana kwantu obi aba ana asem bi aba ne yakọ ne yakọhwe na yehu akora yi ne papa enti papa ben na wode ne kokọ akoma no yakọ ne yaka se ebe ne ba wode ne ekoma hwan enti akosua bra wo ho ase susu mi ma wa betiri so susu nya voice ayede da mema voice ayede krokro wo mo sese hu free ha ekoi wu wode wo ka oba wani nwura die oba wo mfa ne wo ho wo ye baifo oba bayiye no ukutabi bayiye no wode abo ho asafo hene oba me mfari o mi wo TV a aka me hwebie wo ye oba fanefo wani ewu mani ewu ma wona papa enti obetumi apie akosua ana wo betumi apie sami wo TV a aka me se hwe usuban wasifo nyina wo nyina wo mo hwe wo enne wo ho ye memobọ akosua wo ye memobọ na me ka cha akosua kunu se owo na tikọ akosua yi wo kunu owo wati kọ nne wo da ba ma echi wo da ba ma aho mami ndabi mi ye mami ka cha akosua mami ni kunu o fa ne mra won so akosua nsa eno na kire se wo ye ba ma won kire ne ba ma ka hawa ebinum o rapo de shatawale sa ono so ya ne de
ono Ebenezer no enya ne de ye wo wie na ye Ebenezer no enya ne de oba na opamo na nka obesa ba biam e na o si na dwuma nyina asɛn no protocol wa to se be mo bra na ye ba no protocol mo bra no oba bonne na ka nam se oba we kura woni ne to protocol mo be ton mo kire se wo enu me kura ka wo ye case na menya na 20 years wa bem kwadem ese enso na topa nti wo mo nam enkuranza chede kwan ne so usani fit da about the police for ni gina eh otumfo factory na nimu ho pepepe no enso na yira begu kwa ni nya sam ke to me bi wo no bo mu se ya wetimi na woni na ba bi to fi bo ase ba na wo mo fi kuma ase ko no wo mo nya abote na balu ti fagu so na mi sister bi di birthday balu ti fa to so mame ene se de me ho se ya fe sa na me nu so ho efe nya agro me bo bi obi che bi ko ndem ho efe so fine ne bia me che che ni ndia mi je che ni ndia na na kwa wo katons aha oba pake Allah happy birthday aha oba masala chikesie no anim wa oba pake enterprise na ka mo nim no ne bia no oba pake enterprise aha no okay na ni kurefen chairman YBC sẹ́ni wo si YBC malam YBC ni followers on Facebook nya asa keto na onu na bua makoma na yiri ni anyway wo fe papa oba pake enterprise ene Sunday me na me refi say me ga say wo ba bere wa tin say wo mo fa wo ba me ho me wo aba me no bu so acho enti oba pake enterprise pankro no masala chikese ni wa chairman YBC wife no chairman wife. We salute you. You are very beautiful and handsome woman. Hey, God bless handsome. You. Live long life. Live long life. Handsome and beautiful. So beautiful. Live long life. What is that? You want me to say? Yes, yeah. Hey, Mr. Wias one. I told you no. And to be. Wawadem ayamure pa na manyo ayamure amame ayamure pa amame ayamure pa na manyo ayamure na mame wawadem Sika, Binsie, Tasa, so what you are your food, Yeah, you go school of Brempen. Any Brempen college for no. Yes, and ya Kai Jama, si Jama. So, no, I didn't know the nurse or dear dancers. Oh, I tell you. Oh, guess to condemn on yet. And one Pemasam, am I am a day? No man, a woman, me, mecha, or woman, a mecha, number 2. Or my mechawati, or bana woman, Ned Makotama. So me yiri papa bia me wa no oba pa Agnes na ne ma me aba future trade on one other obo e de ya oba na de ba wiase na nso edu me bia no me di awre ho me musa se ewie ya se kura ya ba ne sei nke mutanya ya o remote oso kwa ya de ne ka akonya accident
ofre on ofre me Rainbow 32 Enterprise what the kwa ko ju prefer dey oton tax ne security doors ne ade mesi obia to mesi wo tie wo se wo frame say wo dia wo se condemn enti manu pa da be ne ma pa no sebio wo be huru ma mo kakra Rainbow wo se je se aye ne nwa interview na wo ne ga ne ye hwe se ne wo sikasa she said akosu sikasa akosu say wo here fa say baby am wo dey menchire it means you are a wicked woman you are a very wicked girl you have seen clear that you have committed a sin that is why you are hiding so ngam she on ma ko edi entina wo se nipa odwane edi entina wo se odwane se wodi bem odwane aye edi entina wo se odwane why you running why you are running away because when you boni awaye when you boni awadi what the Ghana was me kan ba bia me wo e de be ntie na won kan ba bia wo mesere hwe mama ade ko fa sa ne nguase wo mu pa ne se okoba ma nchen won na tra wanye boso me nan ne chi no ena Akoma ba ma foforo no ye de e ko dai ena be ka kire ne se wo pa ne chew se na abana mo mamre mu no anwafo mamre mu no se wan kan kura nche ba ma ne duru wa wo so a either you die or the child will die. Yes. Enti nana kwa na asere. Enti ne je se wo kan kura che na be man so okay me dia chew. E ho amamre de se na bibia firi wo. E na wakọ wo ba. Wo ba na wia. Be ma yi num se wono ne wo ho. Wo ba ne ho no akọ ma me wo. Ma afiri what ye se wo yira ko so aye we de won kran. We de won kesa bre no abeda ne ho kra o. Oba ne ho no. What wedding or the can never die. And what wedding in the was so baby in 1 week for 7 days. No, D. And then I say, or by the piano and the yes, every day sex for 7 days. Want to shoot because now I say, Okwa, Babana check 87.9 and Kayan and young Pretina, and you can want some. And you may be again a young woman or many people working. Eye one man nye one eye two man nye two pacho what I say enke kan ni petiri mumusa ba ni nyina echi be ma di aba oso boso hu se eye ne ba na nye ne ba wo de kan ye wo mu kire but atenie hwe wase be ma woni na wo ba ne maame wa ha pese ne wusi tutuma ne mane no pese ne wusi kasetia pese ma kokura no pese nye se so na so ma kokura wunya na ka ba kasetia no a pese ensem a wo bro so no pese enya asam keto akra enye fe se wo yesa enti de na ye rele say akọ bra anase ma be ma ne kwama ne DNA test mama so ye DNA test ne say enye ne ba ne akwala no only problem ka so do sika na ye ma ne nye ne DNA test keke ena ne say Akoma efo me de akwala ne beba de mu ye wonu hu bia mo mfa mo ko mu DNA test mu ye ne sa akwala ne ye ne dia onfa enye ne dia de liwa Akoma asemi wo ho sesi bema wo ware obayin sesi no akoso wuji wo chinye no afirikasi ko wiase nyina o yen ba bia ya fo samre bema no wate o samre wate enu na enu a kodwo akosin kwanta ye de akosin kwanta ponyina akosin kwanta ba ha ye wi amema kodwo kwanta bi ye nye sweet feedback no ye fe na wo so wo mfa no ena afiri wo kana no mu asem se mo fre mi nyina na mi huro Messi ahaya do ba ha umpo ho asema fa akosu ya friend nei ye dire ba ha bro 1 month wo ye hide and seek enso enne udu anyame a wo se na se onu abi akọ ne video opanyini nkwanta busa so konyu panyini kodwo nkwanta wono no ejebi a eder wo ne video mu no esanse onpasa aso achi ase Mumo ho mame mama pasaso achi na ezi efo panyimfo na friend kwada da o ma friend da wo ma friend the super so wo se akwa no so wa ma report no wo munyi na dim fresh ezi edenim yes ezi efo eni mo ni ye ba chi ayam cause ye ni ye ba ya condemn de wa ma ncheche na makan peto sebi na makan sanfu sebi mu peram de go mo ezi ni mo ya sori akesi mo agi yini ye ni mo Dembetima ya dos munya ma ya hwe se ezi efo kodwo kwantabu sa ma am ye ni asem na ma sentua ene ya ne mu woni ene de besi chesa mu betwa bia bo yesu betwa bia bo mo papa mu yesu betwa bia bo mo papa kan ko akira mo enti mama wei wonu kra nkwa yi papa panye ne kro mo hine kra so o yina firi kro nim o so o twene su kodwo kwantabu sa ezo mu twene su tendendenden yes I a police for do mo kokro mo no
apolice for do me kofi ye ko so ye ko na ho straight ya the police ni so me na me catch out ye ko for bien so for lie ye ko ji me mama amumu se ye ni abre wo mo se ye bo amontra no mo hade so na me se mako akada ko pe be ye be dumbi wa ha akada ko be mo be dumbi wa ha amumu se ye ni abre mudi nipa bone enti mako me sere sa obey die me kan kire ewiase etie nyina na ma aya disuama ye nyina ne se uyo ba na mo pese wo de won sabe ye adwuma e di abobra ma ne esi ano no asma ye kan nyina ma wo de transne se adwuma wo ye ya chepa wo transne wo ye adwuma wo nyina ma wo be hunu be ma oba ba ko ne mema nan mema mienu mema miensa wo be kom no no mpa adwuma dabi akoso wo mpa adwuma wo ye lazy. We a lazy girl. When you serious in life, one more per sex and kwa, sex and kwa. So when you be on a near bread, you on your side and the da. I bet you woman when you break, a woman you must wear juma, and my best when you break, a deep power party. I show man, uncle, that was one of them. I said, I didn't da. Okay, look at that. I couldn't walk with your photo, work to another. We are high. Now, of course, the crown. I am and some living in a home for no idea. I want very way. I want that, but say a little more. Brefie be fe ma wo e de won fa dia apu de be we won fa when you know na fa e dwaman ne ye de na ham ne ne de enwamu mu simagedem adai ewiase ye mo dia mun ko na mu hamu ama kokofo mun ko na mu hamu adai na mun guni pani masasa Akoma mun sanya ntuma mun nya me sikadie mun nya ntuma wo ya adwuma nya de mbenya wa ya wasa wana mu kejo se do ko ato abeje se wo so beje 1500 one night no na ka se se beje 1500 me ne pasa juro to me no so beje se me se mo mi no me je mo sanya ene se ya nyamfo anko ya nyamfo anko wo ya adwuma ntia obi so ju 50 cedis 5 cedis 20 cedis crowd mun nya ntuma na mun nya ntuma mo ko commercial na mo bonya nie na mo gum ho ni mo ase na ye ma behind the scene ya ye de ma wo no eye akosua ni video no afei ene o matumi atwe awie eno ne de ye behind the scene video bi a wo ba fie ho ono ne twae ne ye mpese e be yie ba de aye die e wo sie ene mu ase ani tete akosua mi bi so sa ba me wo aware ana na wo ware me yi obi obi ka se bi sa ba me wo aware akosua maka akla mpese me ka maka yi akosua na pese oka akosua tie edintina me kwa me ngam pese be ba nje me pese me hwa kwa na o se me no ana de awma dintina o ka jam se me no ana umma anything me ka ka no se me no ana umma anything me ka because the time is something that na pa chance na me ba me no pese o che ade ame ye kompo ni metal so go for the feel mese oni ba bra de nya se oni ba Matias ye ni nya se e dia ni e dia ni ni ana ba fo that's all ni we should free ho anka me ya ka mo wa ko bo ndada anka mama me je me free one ma me ko no na me be ta fo ka o ko abochi wa fo chapo me ka dan na me ka okay why there dan na me ka o be wa me fo oh me le fo ko ba me ma ko so dan na me ka Ebenezer akosua gina so me bi se Ebenezer question me Ebenezer aya dan na wo de phone bi ma akosua so afa man boy phone no wo se bra boy ni be dai no ene wo de phone no nti me mfa nye mpata wo se bra hwan boy no e ba be dai no o ba de phone bla no ese o no de phone bla so no me mfa nye mpata oh akosua sana tie wa bua ani achie mi musan na tie oh no me tie Akoma FM 87.9
ne di ntina wompe e di ntina obi de fo abele na wompe e di ntina de fo na abele mo ba en ja sana me kan me ka tro se me da to me ba gi se me bi en ba gi na bi ka fo se ba gi ni en ko fo ni ona na de ko ma na ka kire ni se mo yes kama wona bo ni ni na mo yes kama wona ka kire ni scammer yete so na o su ko yes scammer ni no yes kama ya mi su ko ye bi ya fe wa mo be ma de ji e ma bo gaji ni skedi e sa twa so kan o te wo obekuma to atwa obekuma yenti kura mama go sare be prebawo se me nim se o ma me ka se bo no kwati se no kure me na me se be na no o ba ka che me se me sa no o ka che me se me sa no me sa na ka che me o ka che me se o ka che me ma me che o ma me se o ka che me se o ka che me se ma me se anya de me akosia ya no kura se wo ma me ka che ne se wasa ba cha mo ni bi ma se bi ti ena ya ni akosia ba wie ya nko mo twetwe ba bi owo bia no won kire na ye nko fa da bi bi nkam na ye nko fa akora no emra nye me ye didi ane wan pri wo bi ba enti mo mamodia na mo nsan efe akosia ema mi bi wa fra kosia sai fra kosia ema ye biem ni ye ni nwie ba bia wo bia no ye nim enye ne dia on fa akra ne mra ni ye nye dia ne utie Akoma FM ye ni ye nye dia ne ye nka bibia me pa cho pictures na aka no mo san fa mu so mame the whole world ye okay we we so ka ho bi we ne wa ware akosia se wo hwa we ne wa ware ayi oba won trase na wonya saade no enti se akora no kokonyini na ebia wo tu kwan na be ma ba kwa kokwa ya kwa dia na se enye be ma ne dia wodi akora no ebesa bre ebeneza so nsom nye ne ba na we so ebie no wo ya Miss Ghana no change medem me na metutwa ma medem we nyina yo dem so ma me ho sa se na me ba afro no so ma me ho edi ade pa na wo ye akosua wokwa wa ware but okwa no wasaya ba ogina so ozo ndimi ni wa na wale na okwa no wasaya ba se ya no ma me kro no na onu bo chese be ne da wa aduma ye mama me ba ya be bia wo tie wo ka wa obi ba be fa ska no de via onu o de beba ile o wa iska le me eni o be di pa no ma o be di pa no o so no ba mo be di pa mo be di pa ona mo ti mo ye na mo be ji le sikadi o be di pa o ma me mame sikaya ye wa ye die nye bi ne mo die ya kronfo yi ska wudi yi ska wudi Mpana FM Akoma mu nsam dwumadie no esoa enemaso egu amutie na moma me ma mo feedback kakra eno ye nuaba entwiwa na Richard Bio nyame enim no krani ye nya yewra Akoma na de wo FM kanya ne se 87.9 ye nuaba entwiwa anya ne bone na sha ma me no kra sha wo no kwadwo nkwanta no enya asam ketwa ni ebisa se na ne se maame na anya obone no wahwa wa edi enti na wagyan wone ne ba jeje mu wo se emfitiase no fa maame ne nyina no ompe no ono enrantwiwa ena eba ba mu nti na amasa akra ne hwe no kra ye ne den akra na ye ne bone o se da bi akra ne nye ne ba o se akra ne ye ne ba adan ne won hwe no wo se onim na mom enra no wotie bi de maame ne kan ye no ni nyina ye no kre
nti enura na yese maame na asem na da dodo ye nyante papa no we de yate papa na no asem o se nyina ye nkre na one maame ne cha no mpe no eno ode ehu yaw e de akwakoso akora ne so onhwe no to ono kwa we no kwenti e won 87.9 feedback ye wo e de ma mo fa kwadwo nkwanta eho no na ye be kwa ma ne so na ye ne ya frefo edi nkomo na mum give a certificate back clinic doctor dan so ka kire wo si o no mpemu yade ade o ene ne wo sa wo no nsam abu onamu abu spinal cord no atochima wo ye gudini ba ma mesra wo nsa no na ye otititi wa ye mre ana anumunka eti yade malaria sisi yade wa typhoid me pacho entrefie ma yade enku bomodi ne bra give a certificate back clinic doctor Danso na pom de adwuma ye fo no ba bia yade ne pempenso akoduru bia no wono behwaw ama ho ato physio diet counseling and a face scan lab ni nyina ye adwo na kwesi memene da ene ye adwuma kuma se odno kwada so ye be Christian Service University College for Dr. Danso na pom de adwuma ye fo e was 0243 038 482 0243 038 482 and 0200 771 201 0200 771 201 na shaneso emame some manners on point school man of family okay 0200 771202 give a certificate by number no manners on point school of etiquette they say yen can show enene se we penny and now we yakoda enema bi oho a wo se abrabom wo hunu ente se bekwa kogun wanim guase enimu ase e wo baabi okore wo biri wa wo duru baabi a wo hunu se de won sinya ne ho fa baabi ni padom wo ko conference o hunu se de won sin trase se de won sinante se de won sin kasa se de won sin didie me pacha obegu enimu ase enu ti bomode na sa training ya manners on point school of etiquette omode bano bomode aso bekobi wo ye ba ma wo yire niema so wani wo ye oba ukuru niema so wani fane ko na 26 and yes training no ase enu ye nkura from 9 years to 17 years ebeko so engineering guest house KNUST campus 10:30 am edikosi 4:30 wodi wo ba no ekwa 250 Ghana cedis registration and mpanimfo so de year 27th eno no yampanimfo de eno so engineering guest house wa KNUST campus so eno no training ni 1 pm edikosi 5 pm so won ko na wo ba be ma na oba ya 300 Ghana cedis na emom no wo yira na wukunu 580 Ghana cedis and mo betua discount wo ho ma mo be register in term 50% ni ate so ama wo pese ye training no private ya privately and also offer ya ni abeba ni abaya dia ma 0500 777 775 0500 777 775 IBM and J 2021 admission is in progress. HND communication 3 years, HND journalism, HND radio and TV broadcasting in 3 years. Remedial classes 3 years, English, math, science, economics and social studies. Now levels no SSC in year aggregate 24, WASE 36, matured applicant 28 years, ECO. National service and a field attachment we are Yabama baby amwako crow from the city campus no crow from your basic FM and NPP regional office. So when you are contemporary senior high school ho, and a man from your man from hospital, Barikasi Road, forms 100 Ghana cedis. Now, 0542 170510 0542 170 510 yanko almaneso aya 03224 98035 hello hello Akoma FM 87. within baby I will pray for hello hello within baby I will pray for you. Your family are not quite that conversation soon. The face to him. Yeah. Hey, and so many me say, when I am not from and so many. Nyame on shower papa yanko for so. Hello. Hello. Within the baby I free.
Me pa cha twe wo every radio no TV no ana dum no kura ama me. Me pa cha sa wo fra sa radio dum no. TV a dum no. Mr. Hello. Andra go di ambata me che ono be go full now. Ya du so. Mo so na ko bin tra mo pa mo juma pa mo bo. Ni na John boy mo do de kuna tenjo pa si. Yan che mo pa me se mo fe ba se ba. Ke ya du zo tiao. Na mama akosi wagu ma ti o go ni. Obi ni ma so pa ni ti di ade ye fa mi flex ma be ma. Me ye mi hwemu a be ma na ni ti se mama. Onjine emojuma ejinga bema we na nse wa fe ade ejinga we na ke no cha no ho abefa bi no de ko so na kra ne de nse ka sami no a o kan ya de ze akra ye bema ya bi si ni ne bia ejo so man na matna wo di bi wa ya ti ma mi a wa wo bema ma wo ba wo ti ai me ba wo ne mbeda wo di na de si no mo ade akoji mu ade kra juma me da bi o so bia mo ko fa ne mra na kra no pompo ye be ye me Opo, ya beti ni mama no. Ana na weka 87.9. Mama nkona na jira mlege. Nyame on sha papa hello. Sorry abuja. We didn't yeah, we didn't. Me jio bebebe. Yanko. Enu kiuni ya. We de wa oba. Ya Robert, abuga si kuchukwa. But would ya kran was ya pa ki ya. Ya be ma ye bro. Ya me pa ku. Ya no be guy, no be guy na. What you talking about? No need idea. Pa ge ya dia pa. So the teacher. Oh. Mami abu so the teacher. Abu so for the ngabo teacher. We ma ne dia abu so. Na mo wo se za ku jo we dia. We timi pa. Na misra no. Ti akola no dia me so se ye boy ne ba. Bye. O to ko bia abu ko so a. O to se boy ne bu wa akola no. Se bu du akoma e fe. Wo so to kro. Baby, I wish I say, we are there. Okay. Nyame on shower, papa. Hello. Hello. Yamfa for hello. 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 We didn't baby a free. Because I'm going to capacity me. Yeah, quite. Yeah, again, you are the Papa Bota, will be a mine master. But you also be a little you know what to. You know, don't think how that's only Yami on shower, papa. Yanko, hello. Hello, Papa. Yeah, Minia Papa. Minia. Ofa patani masum ewa sante mampo kufia sie no chako sini abari ya mari mo na baso ani dume di papa mu die nya kuto hia mo pa no to mo kwane sini aba me wo fati akoshi no ene wa mama di ni wo ya pop ena wo vetu a wo se mu ade enso wo nya na ma me tani mu frawo efutu wa ne nsem bi a wo se kika no no me tre so ti akulani nyani dia di prove me na muta akulani nyani dia ni eti be bi akulani wo bia no ni di sama abeka wo te die sini ti bia wo da akulani be ba ma die ni no jo eti ya ye ma mbia tini ni aba nyame on show your lines no 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243114497. Waiting lines are Ubetimi Afra Faso. Hello 87.9. Hello. Would you need baby Afra free? Fine, you know, Mr. From Patetia. I could say they were doing papa. WC and what did you want? A scene what did you do? I want second Arjunpa, no, for share Berman and Trimodina, or the number when this one in Ninja. Now, nothing.
Yami on show and Naomi Ado and Yellow Joseph about JJ Wamujina so your motion and live. Hello. Me pacho yeah. Hello. 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 Me pacho mo frɛ ya na mo akasa amayen. Good afternoon. Within the baby free. 87.9. Kusi on se de you no kono pronounce plan ma de man wa de mo ka no. E do ye na nye. Na no de di ma me peni atom se ye why? Nyame on sha papa abrantie kwakwa aboaje. Wo mo nso wa Chicago mo hwa na live. Hello. Hello. Afternoon. Afternoon. Within the baby free. With the free agreement schedule. Steve Yetio. Baby, I'm not coming to say. I could share the food to one. You can say nothing with you. And I'm down on the member that did the brain what yet. Not to me, fancy. And now I'm to some membership. And minimum number was so, 10 number was so. Hello. 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 Maybe I told you baby free. Hello, we didn't baby free. Okay, young quay. Maybe I told many Obano. Dobani no me support no galamsi ni gaji mirida galamsi for musubano no it will be no jeno until me support obana the person Yami on show papa hello hello good afternoon Mini aba papa be Mini aba papa be Mini aba there Yami adon pato me we Oti wa no was to the listo near that. In the body of wa no. We are all there. The place ba ko rozi garanti dia generator. I don't got it but ya mi na you get no die. Le kasa ne ne ma. Pato kafra when you kuku acho. Hello. 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 Yeah, we didn't baby free. Okay, let me add go me person ngwa. Abi, yanko. Pacho, yeah. Ya ga sister ni no minimum sada nya de banka ga ni betumi atle. Ana sa lady betumi atle ade poti ya. Ga ndi ya no sia. Ono so ya no sa. Gabriel me the pa because most of men are almost kafa. Sada na ya moye. Akoma. Yes, that guy and I said, I did put here and then the area. Oh, yes, Anna. Then you should try the pot here. Almost one day I let the yes, because I said, I'm walking a moon down with you. But I said, Yame and shower, papa. Hello. Hello. We didn't baby a free. Hello. Would any baby a free? Hello. On to men can ye young coffee frost. Hello. Hello, we didn't baby a free. Hello. Would any baby a free? the patron made I don't marry me 50 quadras. Me pacho yanko. The patron bana there and yet. If you say Akoma was the man, papa. There's only in one kayan so or kayak with that. Yes, so that's it. Ama and the lines no anymore. By Jina Super. Hello. 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 Yeah, we didn't baby a free. Yanko. And but me from Akoma to so Masi Abrada is all mine. But we are getting out of the I'm sure papa no
Namaste. Onyame onsha papa. Hello. Hello. Hello, mommy. Good afternoon. Good afternoon. What do you need, baby? I'm free. Actually, I'm Papa. Young quay. My Yadamwa, Sinemu, Pa, Modeba, all the time, we have a program. But me who say, or Bano, Bemana, Wawa, and Bemana. Akoma FM 87.9. I don't know, guy, name. I just send a day and you send the body, the Akoma, Nikuno. It's in a patch with the contribution. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. What do you need, baby? I'm free. Oh, yo, just for my What do you say? I just for my Yes, sir. Yeah, boy. Oh, my dear, make us again. I'm not here. Yo, ya damwa samo for rap kwa jomra ye. Kwa jom kwanta. Hello. Hello. What did you say? Yo, I'm a young quay. I'm going to go and cry and tell you, I'm not defined. I thought you money. Nyame onsha we ye papa. Ahani ye de afrefo dwumade ni nyina ye de besie na emom sha ne nson sawon so wo haw ye nua be my broken hearty ne haw awodo bia humu se de haw ne sitie oba be ma o de bomode a na efre me producers na fa wo haw no eto yanim was 0246 824549 0246 824549 0553672173 0553672173 and 0246 903987 0246 903987 say offer producers here one more ebajo so said tie bia enu nti bomodia na efre na yentie wasam no yentumi emwa Yera Kofi Ampofo, Evelyn Danso, and Eba Raiha, Nepal, Sister Sawa Germany, Sister Auntie from Pomame, na Ocean Life, Sanso, and Naseke, and Abigail, almost share, Gloria, Police, Omohe, Bakwasi, Epa, New York, or her, Mavic, Nini Krumbo, some Pem, Stabo, some Pem, Germany, and Nana Poku, and then a Nana Menyakro, as also Dave Joe, Amakwa US, Osa, Big DJ Gangan Twine, and our sister Amma, Ohima, and also na Oshabi Life, Sister Diana, Ewo, Italy, Ohima Bekini Sode, Collins, yes, prayer, Ewo, Dachi Hini Junction, and Mr. Osei, Canada, now on also 87.9. Mago, Solomon Kwabana, if I Spain, and also Oba Ahumano Subi, Sansona, Nanayao, and I fee Kedi Fashion. And I feel so tracing so patase I feel so anti Alice any anti Agnes or more a share free takwa so I see at some teacher phone in answer a share sana akosumo teacher phone in answer a share or pele was santase ma Lydia and so 100 sana Vincent and so 100 I and boutique or patase or no munina 80 Konem Alberta so London and I'll get in the dinner but on for baby one and count. Okay. And this that better a chow pa. Ready any more cassia. Say Yamiadum ma echna the airban so anya some get to Labian Hotel for I ready. Labian Hotel person number 2. Papa IBM filling station for chow pa. Yami show Priscilla Yami now on when shining live. Hey Gabema Fidels Adam Fidels Adam. There is a button Akwasi Ernest Hegado. Menya Koko Victoria Chenabua Oba Provider Ena Dikino 82 Odo Sewa Theresa Boatin Ena Queen Miriam Ehumta Williams Joycelyn Nana Efia Papebi Lydia Bofana Obabi Solomon Kwabena Efa Okodie Adepa
Mary Odum Maxwell Duku Christiana Benewa Mami Ekuya Emmanuel Donko Abena Jane Bafo and wonu nyina na womo ehwe bi ewo DJ Ike. Okay, Osei Chrome TV. DJ Ike Osei Chrome TV. Nyame on shamo patre de pechi police for NFA bekwai police for nyina na womo hwe dwumade live. Nyame enshamo ye twa ye ho aba na ye ba. Ye kwatwetwe ya pomden ho enkomo. Mese se wo bom pai na wo sire nyame aka che mese. Akoma FM 87.9. Ahodin wom. Wo nkwa na ni ahoden ya nkwahunu. Nti ye kwaba ni abetwetwe ya pomden ho enkomo tie bi na ama mene wanse efri yade. Ofa last meeting me hu wampa wudi bi so no say ye de kitikiti bi tete what abra Dr. Amuzu ndo na wo reporte me sori no pa no mahodo maposo nyina ya miya ene wu ya Amuzu pi ebe tuasie one time atodo nso a na me yankeka me timi mu kura enyeye afredi ane to me yam a na me wu wu ya Amuzu ke na me ma ni mu ja na timi ni afusane ye ento obo sori no pa na se tata na ni sanso ye tititi ye wo ya ne Amuzu garlic bitters na Dr. Amuzu ni lo wo Debi. And you want Dr. Amuzu nkaye. Owa Amuzu eba mesha. Se wo wiwe wo moja mi aka che osa wo malaria. No Amuzu eba mesha. Na mmom hye ne nso. Se de o ma akwada nufuo ani wo ba wa fafuro. Entimi nnum Dr. Amuzu ndo ibi. 0247776743. Dr. Amuzu eba clinic. Ma uji hio chalo. MD ahire se adwade nkratuo yi agye atum se eye. Koko, piles, hemorrhoids. Entebenya no group rekope. Ani Iona Pharmacy the piling capsules aba. Piling PYLIN bibia fifiri woto. Uja unaya moja umu. Uyam tetimu ana. Sade yade koko da ne ho adi uni pedua mu biara. Maunsanka piling. Washada aya piling ama koko. Piling aya plant medicine. Kayo PYLIN. Ubenya piling capsules our pharmacy. Herbal shop and a licensed chemical shop biaremo. At phone for Iona Pharmacy Accra 0553 134 185. Kumasi 0243 123 224. Piling Kokwadru Tatashi. Appeal for Emma Woman Kodano for any Nkoda winning in Fiedumino and to fair draby. This advert is FDA approved. It's you who said, you know what PM say? When him said, the many say, break up a time, have a mishama minima busia, and Kawaka